Ajan tuta. Menso lafo. Ayra hukum susme menso me dofwe. Empanese sade chena se yante asefofra yechi. Mehuna meka de ye nanso Empanese sade chena se yante asefofra yechi. Mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu. Na meka no mawi yesene se behye me bona teteme. Me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka. Sa obasa asabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko. Na se wokoto sabo bi si wunua so a ka tire no se he aboa sori yenso. Hey, anuti na me wa Facebook. Munya yankupo inshamo ahu Abigail Yadom Higa Ado Naomi Opoku Matilda Uswansa Ebina Uswansa Arita Bonzi Rad King munya ajo Facebook ne anyumre ensem baako miensa na ebetra so yensem rekonem fa part 1 animunto odi for Joseph Mensa Trase Sanso na Caveat Probitan Koso ni Krobisuma hene Ochi krom ni kokrobra assemblyman oha amansan buafu akwasi buafu brekum nam 1 brekum bulldog via and afi ajamanso ogoro the producer na all right abani makwaba yeah je opening brand new camera na be microphone na ini nkomo me ba cho udin efrem attach the boa ata cheneboa abani attach the boa ba cho what you say manyem fie adusia miensa 63 ba cha adwuma be na oye ba cha me ekwani abetwa na metwa okrom ne he me fi asante askore afija ai ufodu ana asore be na oko ba cha me nkwasore adan Ade na unko sorry. Me fie na nsensem ho me mama no e konfondi. Fie na nsensem ho na mama ye konfondi. Unka hwe obani. Minti ase ye konfo. Ntina ma sorry no ne kono ai drama me. Ade. So de adwuma o me yo no. Na ye adwuma be. Me say na me mama e ansa akoma no community ye nyina ekodi na chi. Munko di akomachi. O mama no kom di. O kom fofi. Anunko a. Na akobibi. Tina ugushire. Ne bodewuro. Gogo. Ai. Na di ejire. Ai. Ti o mama so afrim. Wa frim. Na on pastor bi na onko na udi na ade. O mi afena nyame betweme akọ asori no me sunda hu se esem kwa afena nyame betweme akọ asori no onya ntwen wa frame de meko ti ma me fi mo na di na de me ma me free mo no o de adide no ma onua ba akon ti da su gujire o ya ja akom no kragu na akom no egu mfie se ni mfie due no kra ya ba na nyankopo nya ntwen ko asori bia na atio asori so akom yagu akom no gu na me asori na ese me kono ahobo no madawruma echabe abecha se ni asori no ebobra ma chabe nso a me nkwada me nyiska hwe o di free akomotie sabem sabecha na ye wo bani ye hono wan chabe anase wan ye kokofo me na akomi wajai akomi no kura o se agu transmogrify ngagu asori nso a se je o san ko kura bem nti man se afi de nyame aduma abem becha no me twewia am de ho amenyame ti wa bena so nyankopon atwe awura so dem nyankopon ba kiran so na da so ti abezo mada nyame tumi ndi aba be frɛ phone so ne phone so aba ko be na fa so frɛ na dawruma minu kwan nyame esesane shebre ti be twani bia nkwa sori beble timi nkwa sori no mini be twani bia ni roma de mfani agrokra me de asode me ko mesum nyame de asande ma ebra se o kwa sori aso be na nka be ko me faz na me sano awro mamu ana na me ho ndi minyi ya na ma me so akom no ba sa no ma me ja asore no Pauli apani ani ni di nkomo ne bet na chipa ho na apani kasa nyina na oye sign so ese omo a sabe omo ye def and dump no ono so chiri ma chiri omo nti chiri omo dia na twa abrante ne bra papa ne ba ni be di nkomo no tie chiri apa apaka kasa ye no oye sign se de be ya sabe omo ye mu a
ɔmo so asie no ɔmo so atimi atibi na ho yie pa nti pa de atwa mbra onyam menka so emum jemu akiri ho nti isa wugya betwa no nti no akwa sorry no abetwa de onyam ya duma mi twa we ni wi am ntwa bi de wu twa ti mi twa wi oh okay nyam de ho amenyame wiase mi se adwumadi a wotie o mi tie pa medase anyumrei de opani boni bi anim me ba ya watimachi a wokan di no ko school kumawu o wie no echese me abetwa ni ade me sma hu se no ma no ebeko yi ama me timi ense ne wa wie dia onkobo am nuanu osunwan na mo onko ne omunya adwuma mi nana ma no so omu sabe omu nsam ye omu sisi hotel ni ade do ko ho ebeboa na mde ne ko ye ampa moje ya wa watu na panimu no Efransam Bennett ene woni akora yi adwuma timi dem gya no ho san bai bebo sum be mi ensa ana onua kuma ba ko Efra no Mose ne mna ne di Mose ne Efra Moses ana ko ka che onua pani se ma koda ba ko mayina dintin ne ma we makoda e mebo ami ana osio se ne anua fo onwo bo mo busa makoda yi na kora nso na de odim beto bi amepe no koni ni ya adwuma kwafe fe de metianse bo frɛ me se me ba no ya de bi aka no na niso e beje ntimi twam di kamera ami twam di kam ko ya mpa akora yi osom ba bi enso ti president fo bi kra na yire no ma o di no ko hospital di no ko ya sa ho afi de ade chia na menua na ba se yenyi no na ye me fa no kofie no mu yi no mai nti e bedru de so ho ana o se ata o madina fa no ko awokwa mfa no kokko sabi asofo ho ani nkrofo ho fa no ko ayasabia na o de mu kokko mu chaw nti wonye asofo asem ni ade na msiyo semu entu na wada opani mabro me yiri kra fa hu o ya fa hu wo o man ye say mi man ye enso wo ni bema sha se edi mfie say ana me kan e kwa fini mia ho do se na ade na company bete na ko be bebre asofo ani sabe nananom ho nka akomfoi de kwa ehu de eka nti kwa nseme na atu wasum nseme na mka chewo ba ko grade wo say akom susu a eba na ekeka no pa okrakun ese na bosum ekenipa akom so ntisa so wo gushia che nti nti akom che sunsun bia enwura no ma bia ntinsi ya na ho wo say so nya sana bosum kenipa na udago na so de pa na si ho a ko fa sa ne be no adwumu ha no adwumu ha no de me kra me de ne ko no nyare akra avian school kama Matias na wo busebusam de ne si ho o ko fre sunsun bi wo ko che ni ma bi ba bia me ne nam no aho de o mon ka hwe no se me kwa wo de wo baka ono anasem waye boni so o mon susun kan boni kro sa no baneka awoma ya na me ko ye ho no o so waye boni komfo no o mon susun yanka anti o kimi nsichirin ka asem da bia se ono abeka obeka na samde no konkwansa o mo se de kwan yo fa so no ono abeka no e ko bosume ho ana me de ne ba yi okay me da se ene me pacho ye introduce bi for kra anti se uti Ewiase Mu Nsem a pese mo akonya na mo so mutimi e kire mo adwene na ene se mo dia na record o 30-second video 30-second pe e bi afa o phone na wa record video ni e kanya audio ba nya dia yebo yes video 30-second pe o se bia fam enkoso hene me hwem free kokobra papa ya se mo ka dia no de ye pa yo me chia hwan 30-second na wa send call 020 61 05 499 020 61 05 499 short video 30-second pe bro 30-second and bato yentimi enyi nti ufa funa no ankasa watwa ho bia odifo Joseph Mensen ye mehwem free bia atmetim Tabumbola Junction papa ya seme die anode ne bai die momu ana no honton 30-second pe obachia 30 seconds obachia no achewum na yakọ commercial breaker Pauli bai ni nyina ade achemo ti omodia o record on 30-second video na odiko 020 61
02499 020 61 05499. Me nkasa mo mfrenzi ho mesrɛ mu a bia so den. Me nkasa mo mfrenzi ho. Me se fa phone na record video 30 seconds fabra. Na be o tie free bia setema setakra de se akra na o free 30 second video. Ye ko commercial breaker Pauli be ni na ma hu se mon so modi mu ye pa ti eno so mon share so apani ma mu so na mo de ma oban chance na me ndago no so no so akofre suma bio so akofre sama bio e be hu se sitie Angel Domino International sorry ona ka gong madring odi for Joseph Mensa on benefita efe no purify no sanctify no ade bible ni safa ma no so akoi ko nefa ko djuma ampa oba no de boni pam pem te channel so or the Angel protection oil some 91 823 aba esobia yusubie yina sha say yusubi ntie kan fama odo ni pato sympathy opa bujona bi sim de biada warim sem se be yefri honom ya de kranko na tu ase yefum na atu an pase enche na nge mpensa ahina sa no yegu honom spiritual attack bebo a na afia kwantu ekwan ya asi maybe intentem na open favor sem 23 na menu ase koje chichomnika brand show fm beje de afepo na asapon konongo mami akoba mkoko Germany Frankfurt North Peter Osemensa US Virginia Roxy honom London Mitcham CR4 North Lady Belly Street 91 9000 Gent Isaac Yaboating and so of about Margin Yumley Kusha Odi for Joseph Mensa Babanuka for Kumasi Atimetim Tabum Bola Junction Joda and Abnada as a Neo Yajuma a chance of Yajuma Kumasi Atimetim Tabum Bola Junction in Kra Amasama Stadium Jarvis also Yawada and Namenda in Koko Trado Salvation School also a question bia D4 Joseph Mensa bet me afternoon 055 4477 959 055 4477 959 0504 604122 0504 604122 Abrante Mwakwaba Vani Joso Show knows mas mami Fashe na minkata for your day Paso can be me can be mam dear can Sada me yana mri anzu yemi namtie. And the sponsors for the first Tony. Ewiase Mu Nsem. Kani ye Tony. Kani ye. Cha kan bio. Sisu bio, what say? Where the first story. Ewiase Mu Nsem. Okay. Shazie. Yanko. As the Mountains of the Victory present. Revival. Okay. Date ... Monday 1st March. Sunday 7th March. Never tell me some Abrante na person again waka no. Omoni akọ Facebook. It's here already LPM. O studio has say. Di omoni akọ hebe Facebook. Ti insha Facebook insha 104.5 FM. 104.5 FM. Ti kotia Abrante na person again waka no. Already LPM says here. O turn here bodo ngomi. Yanko. Team ... Breaking ancestral. Kasa ku microphone mo sir. Pajakata no. Nitio. Ko. Ana nko so onye LP mo fia. No na be. ... Okay. Achuma twede koma Joshua. Achuma twede koma. Joshua Johnson. Okay. Speaker ... Prophet Joshua Barnes. Head pastor Mountain Victory. What do you cause what there? Time ... Side there. 9 a.m. But there will be what? Counseling and what? Emergency and also prayers. Are you also suffering from satanic attacks? Higher country, young cabrafo. Chronic diseases. Messia higher country, young cabrafo. Any disappointment? Asami County. Messia higher country, young cabrafo. Sir. Oh, and I'm young you. Young dear. And a brofo. Messia higher country, young cabrafo. And then a young quay. Yanko. Family cases, spiritual marriage, all forms of sickness, etc. Then, revival is your last stop. Free accommodation will be given to you, to those who want to sleep. So the revival. Me that's it. Obey the good man. Me that's it. Good man. Good man. Yeah,
You know, because of good me. And for inquiries, young go. Yeah. I'm making kind of a craman for in a Monsieur, you was to us. Oh, Mr. Trust me, meet you. Meet you. And 0542 44 700. Yeah, to us. So, baby, Dr. Mensa, pa, dear. Any TMA. Dr. Mensa, Doctor, Dr. Mensa, MNSAH. Herbal Clinic. Yeah. Any treatment. Hepatitis B. Hepatitis D. Hey, man. Goddess. Any pills. A man may be so close. Any sexual transmitted diseases. Sexual weakness. Yeah. Menstrual pains. Yeah. Hey. Yalian does only at Asomami. Yalian the meeting me. Unia Ben and Twazo. Me. And Twazo. And other diseases. They also have what? Retentive memory, powder, which is good for both adults and children. Mr. Kanichi, I'm the main teacher. Share face mask. And I shall there. Also locate us at what? Kochi, opposite the Guinness depot of Obuasi Kumasi Highway, or call 0244 Dabi Mati 0245 958 768 dot. Doctor and someone Dawson. So me get me the doctor you want dance here. So you ask him some dozen tears in Gabi. Sir, and I'm going. And what do? Me them into me boom. I said dot. And I just say. And I F. And I A. And I L. And I P. And I M. Dot. Organic farming 8. I go ahead and say, young boy, I go, my fellow farmers. I go, because I go, young go. I go, my check. And I said, yeah. I go, my fellow farmers. Do you want to increase your profits? Dot. Do you know have low crops? Yes. Comma. Do you have pests on your crops? No, and farms? Comma. Do you have fungus? Comma. Attaching your crops? The good news is that your farm troubles have come to an end. Dot. But F.A. But would take your pain away. Dot F.A. Dot. That tray is one organic farming aid by also for Twasman and 7 grand a dose. All right, you tell Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Meaning the Jawusman Pokontonchi, a boy here, Kumana Waka Sibri Tuba Kwame Gonga Jatanini. We a year emogo. Never, Sabako. Obiago. Over pass the old teaching of ye. On one gas or Dagonosua, Sabi. Oyare. What do you work? Ebani say. And the Mumusane. Yeah, when you busao. What could you maybe? Sumabe. What could do so? Offering. Na air dang in a esa. Air then a yes, and some dear Dawson. A bit say, a year for me, would we not yet? And a jay. To us, air dang. A year day. I have a poet or Timothy. A friend attached in a war. Okay. Baby of Frank has any saint. Oh, dear, no. Maybe Papa no. Honest one in baby as my dear tune. Okay. So I am Bapo. So I am Bapo. My fan is now they go by in here. Oh, Papa, me no one at your crassy. Medidio, me show a wa. So, would you American? Would you, Casa? Okay, I'm going. I have a player, fashion. I say, I have a player making. Oh, buy a 4 minute a juma, Menuna Bibia. A fay, and go Ewiase or you may move. Are you more in me and say, Papa, who hear me? Need you. And 7 doors. Canina. I'm in so no my. Niman Zunum. O de Casansuba. I in Suba Casa, meet you. Matia. That's how Papa. We are school now, say. Coffee. Baby, I wanted the main pet. And in a bay, Mamma found your day. And cook
Come to me. Maybe you said, dear. Now, worry and I won't know so. Need you. Who tear me? Meet you. And this other pay. Anyone, your coy, a foam, your fire, only my sitting. Now, I go by and say, as I have a pay our team at here on this way, Papa, or the Wakamatias or Papa, my funny, sir. I am maybe a trim. We are school, our Trumbull could be senior high. Pastor Wood in America. Mebo, Missy, audio na maker, Missy video na maker, audio, make us a moon face line so. Missy for a phone. No one record who tra video. Missy tra video 30 seconds. Nature be a free. Ofa phone no tra video 30 seconds per. Make us 20 minutes. Be as 20 minutes. Ada Missy a 30 seconds per. No record home far. Get me free and cry. Takrade, tamale, be a burger, a brand yes and one, blah 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 blah. 30 seconds per. The commercial breaker. Pauli be mu videos no. Sana meche. Menkasa mu friends yo. Mr. One friend munyai. Me see videos na make record home tra video 30 seconds. Udi audio ba ye mo. Me see video 30 seconds per. 30 seconds video. Now, so we are free crying, Ivory Coast, Libya, we are free no record the video 30 seconds. Now, try wagene and some can wagene, the commercial breaker, you be Mohundi okay. You'll be 20 minutes, make us 20 minutes a dose, you me more. Audio Banswa, and Yadia, you bet me about Ultra picture, will be a home, phone, no. Now, record 30 seconds, back video 30 seconds. Aha, video 30 seconds, while try video, nature be a free. Commercial breaker, you be you be your car, challenge and cast a moon fresh, and I say, I won't send you audio. Young to us, Funny, it was shell mask in the Casampacho. Name your book tag, I'm any veggie. Burning, Casamitio. I am a papa. We are school as a coffee. Is the one my betray, wow. Till the baby one is having no wago, my mini more. Who tear me? Meet you. Me wago, my mini more, Sunyani. The most capa, some minutes in the mosaic. A Casunaska for minutes so. A year to us, and to be a deca or the milk some minutes fee. Tiaco some minutes one, me do yame, Sadan and you mean I'm for the whole day. And the said you are in you, and our by who pay by, tell who pay by our walk your own yen or better. Send you only dear, and I'm saying, yes, she may know in a better, ye better, Musa. Tiadia. Some minutes were also over 2 coin. I'm saying, yes, you were 2 coin. Say, your bed, or ever. Tinyame Adam, and Yena, Yedidimuna, and the chain. Was the uncle? About a number of months send the video 020 6105 499. Number of months send him a short video 020 6105 499. Mucha short video now. Na 30-second video no na all the course our number way 020 6105 499 020 6105 499 30-second per bruswa nya de bit my video no ento aso na comedy one aye dey ti comedy me share o mask no mami comedy me no utie meet you ana papa yi osisa na tie de na yenko abontin na me ngo padwane ntoma na ya basa minute microphone mpacho ya basa minute fie pa na come ba bede me intimacy me na no ngasa good ye ni edi ene e bai ono se sa minute ya tukwa so untime nko ba bi o wona nya dai enko didi metio kasa ajo utie me pa metio tinyame ya adoma ebe enyina Kasa mitio. Utie me. Eba. Bema. E kasa tra ho ade bechi. Timamento ade. Eba uko aduro so na. Ma nko aduro. Wako malam bi ho. Malam ma me ko no ye. Me fon ye lai. Shemas ne kasa. Tie, e wo tno bo akodua me fon ye lai. E ma me ko bo odua e wo nsuo no mu. Ensuo ne friend su botire. Emfa mo odua. Na nam se na me so trunk. Ene cho was ntina ma ni bra ye dai. Atume anam koye dey be kofu akosua na me de bo ayi ni mu me de bo nso no mu e fe ni subotire anam sa so atrank ne chobos
Answer another ban on the double track system and a buy. To the buyer, no, and then as a mayor. As I'm some mamma near day, every Namitinia be a day. A shaman, because I call Domama time, that was 2016. Tia and self education and benefit TV. Meteonia. Bema Casa Mitio. Pacho Utieva. Casamitio. Tiame Adoma, Yen and I a bad day. Yabesha, young with the It's time over pay will buy, and I'm papa. Says Yano, but Utiemi. Mitio Casa. Utiemi van. Says Yan is scanning what bet me at Wamiso. Where I come out the name castle, Namin Casco Munsem because I can't say a trauma the other day. I dear betting. Chico Bodia. Me Bodia. Bano Funaira. Me Funaira. Narco Bodia. Me Bodia. You. I was supporting him. I'm Sako Kuma, Malami or also Madame Phone Kojano. And then I'm born near my Ewiase. And I'll probably Solia, not the Menam, Clotechi, Jema, Farmer, Kukuma, Pokuma, Babia. Tessa, only the Onyana won't see. I felt grandbody in the Amunia for me, my day. My Koji schedule. And as Papa, minimum the office, as colleague Jamila who any day. Ye need the ultimate schedule any day. And find chat. And Jamila day, show ye. I come a price at the I'm so okay. When I walk out, ask him. This is my caras. I also want to ask ya. No, baby, I'm on fire me. Master money. Many almost all no more buromi, no more teaching me, no more him say, almost semi ya. Nami, Haba, you got a card, ya betting. Men say, Munana. And see, if you're caught now, phone again, I'll go board you where they know. Oh, shall be your ho. Me board Diano. What's your bow? Me bow. Me board Diano. Me catch a conform, say. Conforbano Kumauno. Says I may have domina, or to me, shall me for my mea. You come a minute, because you soon. Ego goon sonum. Make one walk a CB a day. A PA or one sopa, no mammy the goon sonum. To me, the goon sonum. Every year and I overpay. A bow. Men to meet you. Careful. My belly poem is on my. And send me wow, bra. And I was him. What am I mean? So no man's on my casa. Yes, I mean, Casabi. As a man's on him, I'm a misonum. Yeah. It's so more that I'm a one a ever be on as a day. But a bear in Yan, and see, oh, Shabo, Monsieur Ball, sir, that one I'll say. Sister, I may have them. That's what to me, shame for mamma. Media, Mamma Jane, Barco, Tika 10 million, and I'm Shabo. And I'm Malam Sakon. Phone I tell Peter to 2. I'm a metro phone needing, I know the 20 dB China, a yellow. Would hear me, need you, and a phone a day, a yellow. Also, mammy tried to be at the BIAD. I don't want me to go to Yanson. I, Macosilla Anson, as you say, Simon quite sick, I watch you could the school more, and maybe all. You quite say no, or someone who see me a day, and family, and I know crack, and we see any choir, I'm so my fire, a choir, and my fire. What do you see? May Dolly Jordan is a come any other department, and present via Berry, ever to me. Who tell I make an need you? And I feel over by Menewa, I know what's one. In the end, about them. And then I bought Madame, I make up. Never and about them. One for body uncle. Who for no way? A phone among Bessina Cason phone. You won't be at me to me about body uncle. Did their partner say I can watch? Maybe I remember Pana say, tell my was Sunyana, I didn't start here. Tell my was Sunyana, I didn't start here. Order me, order Obia Casanica Santino. Shaneca Sanifacho. Oh, pray. Uti, oh, Papre. I can see. Oh, Papre. Bema, when you be? It's your own stable. Nema and Sheda and Koye. A mental faculty, no. Aye, so him, sir. Inti kanu kura wom ni nkwa fa so ebo. Kura wom ni say me fu an yela ye.
me phone me to mienu I tell Peter to mienu phone me to as of market store na fro sky moja Bema wako nom yanma de bi menu mi da dabi wako present en free bi da and you said they are pan free he fan free me be free pa e kumawu they are say say come on free then tan free kumawu ko wana ko bodu ya no eso say o she boss nka e ya na de abode ko na de so anye ye ntin me da matuma adwene didn't na say obodam ho ana busa na papa na se ma bodam yen so hu say sebe o yare sa yare be ensi so me de minimum yare be na busa me sa na azme yare me hu say ensi so yare bi ti say Auntie Mary baby drive mixer Ewiase mu ya nya betwa be akokoro ka say enya betwa ni ntwa mu sima ba to so wuti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM me ntwa mo ba mo video mo sen nche Paul be ni nyina no hwe me si mamodia na fa o phone na record ho 30 second nya audio na make me nka say fresh ho o send audio ye mo o send picture ye nyi picture no me si fa o phone na record ho twa ho video 30 seconds per na nsem ko so studio ha no Ewiase Mu Nsem so no na wa twere wa dwene 30 seconds ya ko commercial break up Paul be nyina na hu some so muti bi yo hwe fi bia se ko se kata Lebanon Ivory Coast Burkina Faso Mali Senegal Gabon ba bia hwe fi bia no twere wa dwene se Ghana mpo na wa fa o phone na wa twa ho video 30 seconds na wa chese wuti na nsem ko so fia no so wa twere wa dwene ya ko commercial break up be nyina o face ha yemfa na o record ho wie na o twa ho video no wie 30 seconds no wie na o de ko number we 020 6105499 020 6105499 be mu videos no on say it here you twa ho sima ba to so say ya malaria fever what running nya dua heba Mr. Fre 02704 Eko ko sapa because free kumasi etwiti aja they gone we dey momo abofra yi because I abofra kete triba ko dia na work na ko na mi school kumawu enti me ma cha momo an ma ne wai na chia me ma me krisa o what maati ene me ma me abrabedi ene me busia fo nyina na me Nhyira mo bye bye eko ko sapa your friend me Tifa baby me kasa free Ewiase boite Ewiase Mu Nsem Mu Nsem oh bueno yamwa mumwa no why mumwa no na sama okay waka no ta dia besineti enti ne dia ne so yam bible mumwa no e pa dia mo yewu good evening bye bye evening your friend me Tifa baby me kasa free Ewiase boite Ewiase Mu Nsem Mu Nsem oh bueno yamwa mumwa no why mumwa no na sama okay waka no ta dia besineti enti ne dia ne so yam bible mumwa no e pa dia mo yewu good evening bye bye. As a young mom, you're not always sure that you're doing it right. Choosing a baby care product for your child can sometimes be difficult. I choose BabyMed hypoallergenic skincare products specially formulated to suit my baby's fragile and sensitive skin. A complete range of products that makes every bath time a moment of tenderness and well-being. BabyMed, baby-specific care products. Aja, memoajo, uchaga na phone na. Pacho efra bafo. Because free kata toha. Isro mo here papa na mumwa yinya na mai. Why? Uchaga na phone na. Bye bye. Aja, Nhyira from memoajo. Ye frame me kwakwa sante do na frame me olentim kase free agransa mai. Mesremo na menchia me maame adwofodwo out asamai brono e de brahoma na menchia me ye atabre ne soso edoni ye pa ene Pomocho mezinzi Irene meka sefi Spain Pamplona na program na boy no owo msisi ya no
I'm the on I didn't shut down create chiri papa bia nti me sure de say mutu mobo na nyame ba ya adom na waye nti mesra mo a mombon medam ase michia inshirafu nyina bye bye Dagon Marjorie whatever this year Robert I'm going to say for coaching grandson Dagon Ewiase Mu na we are sure say you be do we dey Dagon be a fine mo hwene na say the gas dey Dagon insisi nukura whatever fa kwanyes na me chia me am boss Boris B ane Anita Wotani K do me patu original Nigeria more fire. Do not take any chances with mosquitoes. With active lemongrass concentrates, Day by Day Protect protects you effectively against mosquitoes. Day by Day Protect. Protect your loved ones. Do not take any chances with mosquitoes. With active Great chance here. Early goal for Ghana. Asamoah Gyan. Ewiase Mu Nsem de Nhyira 104.5 FM Entisia PJ Mose and in the sports queue nyina Edwada akopim fiada bia wabra nonkron abo apramo akopim se promo beto niamfa Nhyira power sports FMRL e local foreign yadidi nyina adi ebro football tennis anasa boxing Ewiase Mu Nsem de winya do bechecho mu amo ati aseye enye kotoko 1 hasi 1 wo beti Bismarck owusu bempa ayalanka Javier Clemente, Noah Adams, Samba, the African football expert, Richard Smith Donko, Kevin Ouswansa, and Gabi Turam, the foreigner. Kaise, Jumadiana Ekoso, our radio sino, Nesaya Live, our Facebook, Nhyira 104.5 FM, Nhyira Power Sports, JCA, Niamfa Ewiase Mu Nsem, Papa, FMRL. Yes, Nhyira. Eja wusu de gon. Bema ba metiu free asin fosu ha me mo brain shop ba ma pon so metia ansa na makofie na boy no momboa no metia me yire rita machi me ba fia dankwa medie na lady na me nkwala ofie nyina baba eja wusu de gon your friend ko bra bote mfiri tech ayeduase metia obibiara we Ewiase me show free Holland. So boy no asam na reho momoano. E my me chia me ma miensa na nakwa me kura mo boatin koku danso. Evening. Your friend me Tifa baby, me kasa free Ewiase waiting. Ewiase Mu Nsem. Mu Nsem. Oh. Bueno, yamwa, momoano why? Momoano. That's about okay. Okay, no that they are vicinity. Inti. Nedi ades wo yam Bible. Momoano. Ewa dia mo yewu. Good evening. Bye bye. Good evening. Your friend me Tifa baby, me kasa free Ewiase waiting. Ewiase Mu Nsem. Mu Nsem. The headquarters and some those who are in Fientomrica, Nafayanko Roke Clinic Limited, Alaba, Nani Dr. Opoku, and Kodi and Komo, on a clinic nano. Doc, Memo Koba, Doc, Nampum to say, now go find a phone now here. Bonibian say, actually, the Bibiaboko, Ewiase Mu Nsem for Pakum, Abagaso, and Chirikyo 442, a property, about your own common is an enemy. But that's it. You didn't Chabema, a chief for any Ashafuna, Mr. A rock clinic, I see it, and I'm a demodri. Now, rock clinic, dear, your boy, Jim Ghana, honey, Ewiase Fanny. Answer. Babro no kwafo wona ti ade ne firi menua no sokora ye hu ba bi atefa ye mpobiem te se kwakwa ye normal o kasa kama enti babro no kwafo de wa wo chiru bi afa ho o ye wo hwehwem o ye ne kama
onye kwa fa ye sei o kira wade na no anse kwa ye kama ama no ho ato wawie te bosom we papa fie ene na ha kwaku nti basa no ay gigra e be bre sa otimi kosire mbe mpre dako no o fa ne yesa no we se ne yesa no nti atena se ya dwene ho ne nti ase ne se ne ye ba beda Ewiase Mu Nsem ti e ba ye no no mde babro no kwa fo ma ye no kwa ye de wode ne ma ye no wa boa ye papa wode ayi ni kana no ano no ate kwakura ye ho bia fa ye biem ti esra mo ya de pa pacha yo I had Prophet Joseph Mensah masole fie ne the problem na ade ba one obusuya omode ko Nhyira FM a mode ba ha ususu se nyame aye ti o pese o kam wasem kakra kire nkrofo the problem sa pacha mi nua no me papa fie bosom wo ho nti bosom ne pese fam nti e ma mi nua no bodam idini chinia na ni da so asa ti mi wa kra na mi sister friend mi say o tie Nhyira FM so fu bi wo nti membra na ye fa ne mbra am see you ampa me be hu mi nua na idini free no for buy ne de na mi ama ni da so asa mom se ne mi nua na ye no kwasesa ma ehunu mpo na etu anamo ne buy Nhyira FM no mo so ye ntwen na wo be buy nwumre ti nwumre na wo buy wo hwehwe mu ma ye no na wo se ye mponi enim se ye bosom no na ye nnuane sa ti da wo hwehwe mu ma ye no na wo se e papa fie bosom ampa so bosom ho na wo se o nyame be ti de ne ye ba ha Tuesday ye ba Tuesday no ye ko duru ye no ni Wednesday anopa mitiwa na oba sister mam tensity na me ko yi miti no me di tensity ni ma na me nua ko twitwa ne rasta ni nyina to ogu fede bibia ye normal papa no nyame fa no so aya ade kese na Ghana fo mama ye nhwe ni yi because baby e ko ne nam ya ambo aye ba ni me nua na eno ye ko Nhyira FM o hu me nua ko mu se ye wo ambo ni ho ato teacher se de hana se dam bosoma ha ni na no oba ya Prophet Joseph Mensah me ma oni o ma ko wisu ne sa de ni na adwane nti den na wo ka kire omo abi omo susu se honhom bi ha wo mo ana omo abrabo nko ye den na wo ka kire sa no mo honhom ha mo mo nko ba bi a mo dimrika o na adepa bi wo fi ha mo mbra obehye mo ade so nyina afremu so mo mbra yo Prophet Joseph Mensah ena maame ne ka no de bia tie fidie so ana yete TV so a yese how bi da so afabra nyese bia ye kan dwaye no aza problem we Nhyira FM ne free ena me ye ho adwuma nti omo amohwe Nhyira FM bia ne behu eye ni da Monday no ombehu sampa adanse amaame di nyese odwa nanum dabi nyentro me de me nko ntumi nya saa de ni bi da na makobo pa be di adanse amaame na wo di adanse na ni papa na saa me di ni ye adwuma kesi na me di ni ye adwuma Prophet Joseph Mensah de bia me se kasatintin ho en toponko ko de pacha yo I had Prophet Joseph Mensah masole fie ni the problem na ade ba one good evening me dey the adeza me chawo no abajo fanyi na aja uso na kane sa mumbo ene abe mana no nya na ya da sa na de okekane de enkoyi tino de moye no nyamenka mo na good evening me dey the adeza me chawo no abajo fanyi na aja uso na kane sa mumbo ene abe mana no nya na ya da sa na de okekane de enkoyi tino de moye no nyamenka mo na FM me mama Joe me dinde awuni salifu me free enkranza bono east region na mo program no mani je ho pa mrebia metie mo bo adwumaden yankopon wo nhyira mo na me bra na wo kankan ade wo ho no so de enye easy ama ebi kura ya to jem kura ya me nhyira mo Nhyira FM me mama Joe me dinde awuni salifu me free enkranza bono east region na mo program no mani je ho pa mrebia hello ajawusu that is saying chacha mo nyina kwasibuafo ajamanso ene nkoso hinum nyina wedi ani age pa de amodi abai ababua ye pa ma ye abrochefo no siri tumi abamu bi
because time bia yes ye bo pepe na wo mo phone station here wo mo dia no mo abeji chachia mo hwe mo so ye pa bye bye ye besa baby bye bye hello ajawusu eti say chachia mo nyina kwasi boafo aja manso ene nkoso henum nyina wedi ani age pa de amodi abai ebebu aye pa ma ye abochi for the street mi abamu bi cause time bia yes ye bo pepe na wo mo phone station here wo mo dia no mo abeji chachia mo hwe mo so ye pa bye bye ye besa baby bye bye good evening your friend me ama ukubia me kasa free Bremen Germany ojumade ni ejumade amoboa amanfo pa nyame nhyira mo bebre mese se mommoa abrantie maye se na edmo ye ne da no edamase bye bye good evening your friend yeah the go man my money adwuma nhyira famfo nyina church obia muni pay there me mano 97% me kasa free Amsterdam me the Emmanuel damasi yeah the go man my money adwuma put Do not take any chances with mosquitoes. With active lemongrass concentrates, day by day. Higher Prophet Joseph Mensa, Marshall Fiene. Baby, I'm at radio so, the TV so, Wabra Bonko ya, me to Mrs. To me, money power, Braba say, me to me more Brabo Essa. Opinion, Una Wabam, Hobel, ye near, or the own Neganaha. Oh, Nigeria, Una Wabam, Hobel, ye near. Den na oba ya me yema wa wankasa opeso okam wasam kakra kire etiefo ne ahwefo yeah prophet there was a plan ba last year because last year by this time padin ba say e be do at least uka chance be ne ma be ma so my brother me baba go bia cause ye ka ma ko Dubai ba me fi Dubai ba scan me visa ko Canada ni nyama fo GP mi sem ma che se ma me pasa there is some power change probably about 1 year ni am ko Nigeria some back and then 1 year me babaki it is me and within short time at least and more just say as a no be me do my baba mu dana de mahu they say them is me ba say my be catch at least matter was I want never your mama because my baba after the age of 18 years I could the age of 36 years last year I'm papa ba say prophet it me no ko ko smooth ko beso ka me ma bia 100 days ko na dan tokwa just 100 days me no just me me scam ba fine but busun beso 100 days me be ko pomo but be short time pardon ba at least on se ni ma change it ma baba sesa abon so baba ni tumpon enti dear prophet Joseph Mensa de bia ya me ka se o pese wa bra bo sesa me wo kwan no eye no kure ana kontumpo na mi no me fuma kuma me face bia o yakopon Ghana mami because yes now serious pan because again when your man no prophet just me na me bia me chimidi pa me no bia me dia de is it that and let me pass no more your man no again your man de yakopon no de we say yes me can if you ma kuma me say bia me can be pursue me don't know inside American me can if you are come say yes I dey am dey no pray say man say ablante to say bi wonya akwala na obaba betena efidie so na wo twa ntro de ntia ma me ma wo me pesa wo kamu no kon say me ya ade am ka tro say me ya ade no ma wa abrabon no upe umpo wo obehu nsenkyere ne ebi na wokoya wo ahu no eni ntina me pesa wo kana amanfo nyina tie we di ahwefo ne etiefo de bia prophet Joseph Mensa aya meka say abrabon ne de o pese sesa oni mi hia because obu ha wa bobra na papa yi kan 18 years or started so obone bra wa the pem so ana wai ene ono ana edi mu adanse no de na wo kan twato omo a omo ebi omu di omo akoma mu achinye de na wo de futuo be na ade ma omo oh dem I put up on one first so bi o what to do that
This was to this prophet prophet Joseph Mensa. Obi wa to dinta. So obi wa so obi a so le din so obi boni so obi so le din. So person about being kusi human there so poor chief kwan. Because so we want to be a large bus stop. Because me will be a new be in this bet. Me sit down for the yamin do your to be piazza or be able to be a large bus and me also trap. A tear for an area for where they are Masuma, Casatin top on call. The one, we show free Italy, I don't think so. I can't know some of them because I heard the real say think they are very intelligent. I said, I'm not quite be on my first of the chair, my wife, a friend of myself, to be cool. I'm the chairman, and I'm the chair will be a mamma and my papa, the chair will be a bit of a the one, we show free Italy, I don't. Yo Nhyira for me pamocho me chiachia moja usune mwadwuma pa moye me den de Gladys Afia sapon me free agona wiamo ase ba me kasa free Toronto Canada me nua be ma nasem na areho pa Modesta nti minim ne mutimi ye nam osofo Elijah nam ne so anyame nam mosoma moje no minim se mo betimi aboa no me chia agona wiamo ase for me ma me anti Afra no ane me nua mo nyina mo ma. Good evening, to Nhyira from my phone. I'm sure from it now. We reach Mboko Senior High School. Bamacho, boy now or Casano. Minimum pa, minimum kaka. And Mekaya, a call from one. No, like no Camboys now, most why shrunk in the works now. And then he is very hard working boy. Zimpamacho, many baby more. None wants on, Madame was saying, Nhyira Mu Nsem one or so. Good evening. To Nhyira from my phone. I'm sure from it now. We reach Mboko Senior High School. Bamacho, boy now or Casano. Minimum pa, minimum kaka. Ata Chenebua. Afena nyame anosio. Say near for Omobo. No busama kodei. Na kranso. Nana, the odimba to be amepe. No kunin yajma kwafe. Fede metians of a frame say. Me bano. Ya debia kano na niso e beje ntimi twam di camera ami twam di cam ko ya mpa kurei osun baby enso the president for bi kra na yire no mai o din ko hospital din ko ya sa ho afi de ade chia na menua na ba se yenyi no na ye me fa no kofie no mu yi no mai nti e bedru de so ho ana o se ata o madina fa no ko awokwa mfanan koko sabi asafo ho ani nkramofo mi back setema stony microphone mo sa peja kacha no nitio ko ana nko so nya LP mo fia no na be dot okay achuma twede koma Joshua achuma twede koma Joshua Johnson okay speaker dot prophet Joshua Barnes head pastor Mountain Victory. What do you cause? Time dot side 9 a.m. But there will be what? Counseling and what? Emergency and also prayers. Are you also suffering from satanic attacks? I catch you. Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. Teacher Adanko me da say said na hu videos twago we Ewiase Mu Nsem for cry the betwa mu tibia obia na awuti Ewiase Mu Nsem unya kwan enche wadwene bia no omodi ano record ho 30-second video ne kan mo asani audio no yentumi emmo video ne kan na odiafa WhatsApp number 020
08106105499. We record one batch of video near can more masani audio nyina yentimi mo pictures yentimi nyi yes video 30 seconds per about 30 seconds me batch yentimi enyi channel so me say about 30 seconds yentimi nyi ti ma wo hwe nyina so mo live ewo Ewiase Mu Nsem so enne anyumre Arita Bonzi Raj King Abigail Yadom Ewiase Nsem mu nyina Kosua Penny Matilda Ewiase Nsem yenye humu de Raj King wa no papa Modi answer record the for team no be on say Raj King wunie 30 seconds per video ne can 30 seconds per aburu sa intimi enye audio enye picture yes video 30 seconds now watch the wadwene Ewiase Mu Nsem so commercial breaker modi an yi mo bi ahu de wonso oka akwasi bo afamu akwaba Come Joseph. What for non-pom to say? I cannot do now say. You what you branch the papa no so akasa. Akodano ohwa bibi nkoso ye. Me fa konya na mencha aye lawyer Daniel Kwamboatin lawyer 1 professor emeritus oni abusia mu nyina adwo mu tie Ewiase Mu Nsem. Yanko boafo. Kwam papa ne de na me de ya asem. You see on say yama I say papa ya kura ndizi no ebia wo ye papa wan hwea no besuro papa no ba na wose wo yare ba yare na ebia akura na kwa yare yes be jitu yare wo nipa ho but papa ne kasa nyina no so ti papa ni din hwe papa de o kira wono ni tirim de onim ba bia yare ni firi ana wonim se nipa smesi wi nipa smesi wi se na aye me banesa but yen kasa sa unko baby nko hwe be akona nkasa chim oso okokomfo bi okobodua what you say na dwene waka kra hu de okoye ye onim de oye ye bi kwa na bi ho a chance an nso bi ano no brafi ontimi nkan papa na dwen nyina na okọ sunyane na beba kra na ya mamsika ana okọ hwe 5 million pe papa ni sika ni osika akra na ntino otianka na ontianka mpachino otianka na ontianka na uti anye ho ne ha ne free uti ase ono ankasa se okobodua na ne fon ya ma ana obo send pay out bobo ukosunya na omunye ni patro dabi me so what about committee ejam patro ayen kasa sa uti bibia anchese abofimba bibia anchese de wo kan ne de akwan kan no bi na ne bibi ono ase ne fon ya okobodua wasi fon wa hunjo fa body anko ni ma okoya ono nko ne nim ndiko de betumi aka opa onka enti mfa ko hye adumi adan ene ko bodi bi akwa na kyerem oso ko bodua de na ko bone e hobi ye ni hobi tidia ko kyese ho na ha no free ye nim de okoya opote nsem no waka bi ajabi ene ka jabi tiya mu hwa ye ni nsem kaka enti no na America no uti papa no kata ye mu ne ma kwa me no waka nyina no a it's like akra na koye adwuma baby ana de brebi a obi di akra na fa kwan bi so ama nti ye frem say na nte ye nyom ni sa me ba no yare ye frem so ne ba me ba no yare no me koye no ya ma miska kra no wose 5 million pe ana wo no ho eno kra so okoba obesia eja yes sika ni wo sometimes ebia wo hu sikafo na omne nam wo mom de dom kam no obi tika mpa so tebe oda wona ne ho ndwene sa anya betema no o bobra no koduru ba bi a ho no mo ho haw ana de ba o ni se bi o weska bat bi ada na wo ka se o ma 5 million o so ko bob se bi na ya mpa nso ko bob se na o de ma wo oni akra ne tene se bo didi ma ne bidi o ma ne ba bi da e bi o se tua ne ka nti se yare abana wo di kokko hyehye se bi a ba bi a woni ne kokko tena e ko ye adwuma ne bi a wode na fa sa kwan so e ba sa na akwa se o mo bi kra ye papa sabe na ye ya because me kwa je ama papa ma ba bi atena kina nko yare enso ka ni pa bra bo ho yare ka ni pa bra bo ho sabe na ko chuma family a wo mam kakra me de totu bibidie na sa kina ebi asabe yare bi akota akem dendende na me wadwuma mpu na tibia me kasa na chese ko chuma na yemza na da bi yare ho ntibe se papa se o me nhwe na yengu bi a problem no won tie nsama akora na kasa ka niema akora na ka nipa wotimi ne visie edi ahuntahinta wo soja ana nkoda anyom ni sa visie ne ba no ayise no asoev no o se ba no ayise e ba no madoje
because mpese we see no e be kan ho obenya problem niema we no nyina ka ho bi ene bi a problem na kwa akofa e de ama oba no but on kai niema oye koye no school mu ho ne niema on kai ene niema bi akwa me bi ana wo ka no bia wo koye se bia saadu e ba ntiro ontimi nkai ne yie ana wakate bia saadu na mkokoye ntimi show nyabotre wo the problem no na aba you ni free baby a say obi na aye ne sa ana say obi na aye sa bi uko sunya no honum na wo ka no ye fro kakape Francis o guy name kakape Gatusu bo obi say fro kakape adamfo ni di kakape o say adamfo le fe kakape ntinyo no Kwame edin kakape Kwame mesre papa no kakape aka no edin obi bobra nya ne din to hon ma yesre yem fada ko pens ko sey no sey ni pa na obobo ne din onye ni patoa obo ne bra sebi ono ba na ni akoya adwuma na onya problem a mo mfa ho ha obi ankosa papa no asem okay nche se nam ho ba bia akra na akoya nam ho ba bia anu akonya ne ha aso akobodua obi a wutimi kofa moku so edi hyede ba ndie ba mu ko gina nsuo so wo so kokora wo bibie na nim wo nsuo no mu okogina nsuo no mo nyina wate waka trew na say yes onim dia waka okogina nsuo odi eyi se kote se de ba ne moku enima obana koye no ko fi so bi wo bie na nim se kese wo nsuo no mu manu hu ne ye but ne nyina mo ko de kogu mu nti wo hawo na ba so ko shedum ni adan en fan ko shedu en fa ba bia me da sivi dimutia munti ne ye mun ka se opani no na akọ ese adwuma no yen ka sa fidie so papa ne ban so akobodua akọ ni ma hodo zoom se wo won se nkosua se hwan akọ ni ma bi na hante no na ebo ne dam ke se fata se cha no ti fa ko shedum ni adan ti se ti fonti sa en ko so mo akaba kwa me mejo na ho di sai kwa me kakra unu na tuwe yetio ya so kwa me ma yanchia yetiefo ne ahwefo nyina ne titiru Facebook fo ne YouTube fo nyina me chawo na kwa me megebosia bi on bank fo na behwe me fie nyina na se scan ba omo a Facebook ne YouTube omo ne edi dwuma na me pon kwa me behwe da yo mu show pa cha nti kwa me serious pa scan ni ska ke enko so wuska kwa me scan ni ska ke o de kwa me imagine say one me assemblyman isa yo hene nkoso hene mu na sisi misa o multimedia na mse me kwaje bosia kwa me wado adwi bu ase ne de be ma me bebre untimi ne me show mo bo o mompa ese bibia nsi kwa neska no o mba approve ya ma me e yo mu show na me show ma fidie na doso na kwa me hunim abrantie ebro sha se tam krata na o ye utie mi na mu se kai adenati afaso akra bia utie mi na otimi kanya de command ne dot ni nyina aba nyame beye na me de kwa me wokasa nyina de na me bisa nse nti o sapo ene tawo awo di jare na bezo jere na me bisa ada ne kala transmogrify kwa me no kure ni nyame ne metumi akase ne vedie be busumi ne hu sapo da serious na me de kwa me ya na dru ba bi wono ma on kwa me obi de o how bi bafia pe adwene bam tim se ato obi ba no ebetimi atome because me so me obi ba saa nso na ebetimi ato nso awutie no ba wo akra nso yo obi nti ebetimi ato edi kwa me ya da bia me ka se ensem na bafia sa emfa nhye kwantanso ne enyim pa ye se yenso so no se ahihiem ne atoyen cha bi ntoyen because we bisa se kwa me se yetiefuo binum a nyame abom ho ba mo ne mo ma nyame abom ho ba bi sisesei mumu ba ko bani a how will you feel Kwame how will you feel brofo Kwame how will you feel very bad timi de ato wo mo no me de meka se nyame ne wo mo yɛ chichifo ne mumfia na mo de aba ne nso de Kwame mesre anamo bi a wosie tu minim se prophet wa yi da bia wonyie ma so minim se ne bible no be di ahina twa na ho se nko benkum ko nifa no kura bi ewom bia no because akra wo watimi akobofo ho dua ubo dua ni ye wo akɔhye bɔ se odu dwan beba nso ti aso ma me ni bi papa ni bi kyese mu ko gina bosom so ade mu pe bia no makeka se mbenya se munya mu hia ade ni nti no maka ahyɛ bɔ akɛse am du dwan beba so wa bra ebi kura na ye kase ye bɔ me afɔre wo abusua fia ye kase ye ya pin for fana
yɛtumi nya 8 million na ɛkɔto odwa no wo akorakoto ukɔhyɛ bɔɔ bosom so a sɛ mede dwampro tua dua ɛbɛba bɛda ase yɛkɔka akunko sɛ lotokios tia sɛ na deɛ bɛka ayi na kɔma na ayi full stop nyinaa wokekaka yɛne aberɛ wokɔ no nkwara bɔne biom mukɔ school na yɛtua school fees na mo nenam hɔnom a sɛ mempɛdia sɛ gyimi saa na wo papa ɔtwa abɛ ɔte ɔ so ɔtwa abɛ bɛkom no wantumi ankɔtete na ebia sɛ nwina gu so na ɛtene gu onya kakra de best school mu a na wodidi nsɛhunu sɛ mede yɛfrɛ me gatu so na madamfo ne kakapɛ ɔmo de saa kwa me no awie school no ne krakra bɔde abɔ dama bɛtena fie kwa me bɛdurum na bi wanhwɛ yie ya mekonyam bɛkyerɛ mekyerɛ nyam bɛkyerɛ fo nyina abesoa ne bɛkyɛm kwa so papa bi se sɛ free SHS na ba no abɛha no na mse agya nkyerɛ mu ne sɛ wɔse kɔhwɛ mkoko yɛ ɛpro mekoko egu fam ne tiwie kura me nyɛ obi nsesa na nkra bi mu akɔtena school gyimi saa na papa di 76 ne ya asesa koko akogu abɔɛ na watumi ayɛ saa na wɔde abɛtua school ne krakra kwa me medema no isi me deɛ besrɛ awofoɔ no kɔ nkotodwa no bɔ mpa ne bi ma ama no akra bi wɔ no ma wɔ fie nyina ɔyɛ Sunday school teacher wo okodu school ma gyimi kwa me si gyimi yɛkɔ gyama na sɛ ɔmakɔ bɔɔ no ɔna twetwe nwom no hia ni ba ɔna twetwe nwom bɔ fitua tumi deɛ meka no makɔ wie sɛ yɛbɔ mpaeɛ a woyɛ Pentecost ɛda makuo pani deɛ ɔbɛyɛ wɔ school mu wɔ no wokora wote ɛbɛyɛ wɔ nimguaseɛ nti yɛmmɔ mpaeɛ ma yɛmmɔfra no meda ase na ɛsi wɔ mu yie Abigail Adam sɛ sika no nsa ka bosia na wɔkɔgye wo nsa ka ɛni no nyinaa rough from san sɛ 11th end birthday tika bi Abigail Adam sɛ menka nkyɛ nkɔ so ɛnyɛ problem Abigail ɔsɛ nyɛ problem kaa ɔgɔrɔ ne nie agyama nso mu akɔ aba shiny head no shiny head yɛnkɔ apampam a ɛsɛ adwene nsɛm ne sɛ homfu agyama nso adeɛ fɛ ne sɛ papa ne yɛ bi na baako bɛkyerɛ fie a ɛkɔ dago no sɛ ne wakɔku akɔdaa 7 years no sɛ yɛ awo papa ne yɛ de papa ka kyerɛ sa papa deɛ ɔna ɔnyɛ biem papa bobo na bɔ saa nwoma sɛ menyɛ biem mu sɛ obi yɛ obi papa na de bɔne ɛsɛ wodi sɛ ɛyɛ na moma nipa ne ɛwerɛ ho mehu deɛ na ɔde firi kora ba nti sɛ papa woyɛ papa ne yɛ anaasɛ woyɛ bɔne ne yɛ ebi a saa brɛ ne sɛ wansɔ akɔda ne mu a ane to mi aka na antra ane na yɛ ya kebi aka saa brɛ kebi aka hu ɛna obi sɛ nso 1 cup crowd ma wa ɔyɛ adeɛ ɛmu ɔden hwɛ yɛpa ne sɛ bɔ na ba so ɛnyɛ ma ɛkɔ so no ɛsɛ kura me ka no ɛsɛ nyɛ ma ɛtwa ne sɛ jet sɛ cement kɔ so yɛma bi abo ɛden ɛti sɛ no ɛnɛ obi mu rekura bu no ɔsɔ ade wiase no emu ayɛ din so bi yɛ papa a mesrɛw mo nyɛ fa papa no ɛnane ne bɔni ayɛ nipa onya yɛ fɛ ne bɔni ayɛ kyana reho yɛmu sɛ de papa me ne papa na me hu ne papa ɛsɛ batakara me hu kremu papa deɛ ɔmu deɛ hɔ bɛ sɛ abrante bi to akɔ bibi sɛ ɔyɛ abrante ɔmu to akɔ bibi na unim adekɔ na ɔyɛ nade ho subo kɔ bɔ nipa no akyerɛ bi kɔre kɔ bɔ no makɔ betuma aboa no obetuma bibi de ama no but deɛ wakyɛ kɔ ɔnyɛ mmoa nipa no wasi obi kwan ɔboa kɔ obi ɛsɛ saa nipa no kora kɔ onya saa mmoa ketewa bi a kɛ ɛbɛboa no amatuma nyɛ baabi agyina hwɛ kasa wɔ kasa ne nyɛma a wɔyɛ no bibi paa na akora no ayɛ bibi ta akyiri ansana obetumi afiri mu no gise bi a ebia na prof ɛna betumi awia bi a obetumi afa so the bible ahwem de ama no etimenya kakasa okan ya mode so bobo obi ni kemenya kamon twen san kasa mo ayefo so go fa nche ese di planeti a bedi yaw o ka se me de pa se de mranti ni bi ye no wo fori bi na wonnim betumi ayekwaso na mranti ni baba wa ne ma mo ye no ehu sebi ko sebi nyado ibi kura mema e fa mema to na tefo na school pa na mafo ye ne kese pa bia na wo fi wonim se sa da bi sa ho bibi timi aba betumi ko ya die bi betumi ko fa bibi ebi so tuma ya akukuduro uko so o se o wa ba ne nu wa akukuduro o se akranti abate bi ha ebe na ye nkofu okofuom okokun kusia kusie fufuo pa na adekoko bonikom force of force na kukunu ramohu
Esa Kore. That's what I'm saying. Okunkunku seri bi afa ekuro to ade menemu ha etwa siai no de wi kusiboni pa no akɔwe no so ukobia wa guduro pa se de se di person mata libia let so because adi bi wonu ma ka ko hunu yese ko wa ba no mutimi bi so hunu yesa ka mbe hyew no adwane but wait wenya onyane unya kuduro twi sa akwa ti bibi ye wa ebe yi wadwe na fra mo abodam na ba se na setena ya sadi pese matatra ya nyame amwa na tomu fia utomu fia unya hoto oti api mo ye koma ni nyaka koma nyina ka ho akoma no mano na owi dash odi nyaka ho he koma utomu fia sadi pese nyame amwa na se ne maame ana papa e fiewura na kwan mu fia unya hoto so obese wonyama de bi ono obekotokwa obapapa wonyama kese sadi pa de bi amwa ho me ati ufi ho Omo sitra ya. But about time, time, papa no. Oya die, cause any ya ne ba no wo dopa na pa kwara sem na sakra ne yare a. Wa hunu se unya hoto, o da wona. Etakra de betimi se o de wonya de na ba. Papa e behwem. Prof. Obehwe. Wo de bible behwe se eye no kre. Se bia de ni free no ane free ana ifria no hwemu hwie a ojira nso mako kanche na ye hwe se kwa so me ma faso na mrante ho eden ne ho timi ato no okay se betime no ko onfa mo an na mum mesere wo se bia mo de subo ne ko boy ne kan be free ho bia menya ka be kasa no free ho bia ane bim bia ne na ka de ama wo okay so jase ni yempe akwara yaresa e prefose pampa takufri fi na to dwanfo empa akwara yaresa imi ansana oye kwato otutu yenya ode teso na horo na ase endesu ode horo na ho me da se hejaman so ogoro ensi na hote ne kan be promodi for Joseph Mensa the Bible no kwa for be diagnose ensam ne nyina me ka se ba ko Sofia ono so akodi kosua bone kosua mienu ni kunu di ba ko no so di ba ko sese akofa nsem be na ba e ba nse ne ba nsa ono so nche obeka na kosem live Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM Franco Trading Enterprise Honor Alcatel Apple Nokia Tecno XTG Itel Samsung Infinix na Huawei folk be kra na ope eso ko na kojo de e pacho your satellite TV zinis Skyward na fe Asano esumo bruja kochusu choice never go fi fa kochusu if you na ko is your boyfriend esu TV atikopa jano ugurusu TV atikopa jano asim na kokan yanka na hima ani papa ja asemo bwakano eze mi di TV ka anya hima ka kotua accessories SD card chargers pen drive power bank USB cable digital watches mobile Wi-Fi then Esoko Franco Trading Enterprise branches back na shops NCA Kumasi Ajabanche hono na fe Challenge Bush shop YFM cheho Malcolm Chadimu and a Prudential Bank Chadimu Kufo Clinic Chadimu and a fe Kajetia New Market Franco numbers new phone papa if you ho 0206 310483 0206 310483 0245 23 2091 0245 23 2091 because enchemeko MY Caesar Clinic and Dr. Caesar Akodi Enkomo MY Caesar Clinic ebacho Lina Energy Tea bamodi ane twabi anopa awianu anumre mane odada ensu anom na COVID away te nom Lina Energy Tea WJ away enchebe no bedi nkomo ofidi so Akiba Tablet Tour Services akontu kwa na bie hifa na pesoko Canada US UK Switzerland and NASA Japan worry no more Akiba Tablet Tour Services on American former Ghana Tourism Authority the Setampo Kasina Tim Supine so be Anthony Kanonko visa home accommodation and you know Olympics game Tokyo Japan July 2021 Ebaso be for the Hunyimbi and Chairman July Nuho Chase Samaria e be na kwan ebie o transfer pa ho a be no kodin senseme to modern call Akiba Tablet Tour Services Amu Kumasi Aswanzi Central Mosque. Namande ba ko pe enie 0244 219836 0244 219836. India spiritual doctor
Prayer and Healing Palace. Akoda wontumi nkasa na ase wontumi nante mpacho ebreni obesori anante no akasa wate. Enkuda yesi ekuri acheye pa. Abayifo dwaso nam obua yeso anko India so ye. Enkuda junso krobo yefre so tentem pani mu da no adwonso enen sensen omode ne ko. Be ma keteketi amona ese VIP no kakaka. Na mo trust and besesa. Onori asefeles ni na India ye hu adwuma ona so ye. Warem sensem basa spiritual marriage promise and faith galam say for muntom ni kana munkoe. Wato nsamuntinta wo yinza nyina yiga afri yam manso. Why nipa love me alone na no oba ne bedon kwa ahima kokko bin 18 muni signboard nipa nsa area damu oyadma yawada if you're a meminida and akwasi ada ni numbers ni 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825 Where yankasa demwa wonum na asa ho yade ensa be ya alamo bitters authentic African herbal bitters for the right resource enum so bia enkono fu insa obe transmogrify ohia alamo bitters nubrane hamanu tan ahodo e dia mehye ne kama na omodia e chekiye e disem so tuse pan. How when I check here, Center for Research into Plant Medicine. I'm Sweden. Oh, scientifically, you evaluate it. You trap it. You be a modern number, but offer for about and go home. Only if you do not try and go home. Lomobitas, authentically African. Caveat, young girl. Amen. Mama so many son of them. No men China jam me radian massive near some way to Mountain of Victory as a fool. Ya a prophet Joshua Bans or Dano. Near all Kenyans were in our Chimias Wadama. We in Kenya and some Kokra. We a Kenya and some was show boss from Contina. Yakonako Shebim Diabasa. Waja to me say, I deal with you to name Yadie. Oh, Quanison who told Bombe for me so. You may dear shall see a Neduya. Bebe, Dr. Shada Nebaby and Miss Row and Nepenny. Adanse na kese atwema twede ubeduro no na signboard boyi atwoso Mountain of Victory International na fe ne nchepe ubonse eno so signboard kese pa Joshua Junction etufu atwema twede kakase obesi Joshua Junction ye nyina enko kamum na ye hunyame animonyam otone nsa fra sofo mu akuna mintri bebre eno mbebo ndwumade sanso na ntufo bebre so eba beso no pa no nkron datena no asinkonya na counseling be koso na emergency no so and empire hodo nyina obebo bi dia ma do for be continue so yenyi nkyeremu nyina free number we so 0540 447 000 0540 447 000 na eni gisem se be bibia free be bia kwa me koduru a be bia be dan kwa de enya asem bia Dr. Mensa Herbal Clinic nam do adu mesraw yenyina yenyi twini enkokotwi ne ekwohwe se bre mesraw on de haban no de chesani no na ye adwuma tatahwepa herbal centers nyina ko nhyamu na sabredi ahinche no ye de ahye Dr. Mensa ne nyina ne se nyame nwosra wone so nyame bua no no na ote haban na owanu bra enua hini enutan na okekasi ene basa yade no bibia hinta onipadua no no na etu ase e de amount etumi so say hepatitis B ene wanya nko ade Dr. Mensa etu ase sanso ena koku oba wankasa wonsabu mu hawo wonsabu ni nsisi so anabu nsa ate yawo ni nyina Dr. Mensa ebuawo no ani je atimi awio peye enam haw bia wo bema wankasa waje atumi so ahonkeka ompam e wo fom sanso na hunsuo na agene entimi nsho ba nyinsen ututuo pa enso entimi nkuma boa mesrawo ye mohwi na ye nko Dr. Mensa na trae ukutwi no ntimi mwae mesrawo na kira kwan pa udu kutwi a oni Guinness depo no na idianim hwe oboase ne kuma ase kwantempon so ekiremu bia trawe so no no afre Dr. Mensa ankasa 0245 958 6768 0245 958 768 0245 958 768 na wenya Dr. Mensa na one no abo enkomo kwa me yebohwi ni akọ ofo ofa na tenae misraw se besi akuafo ahene na okua adwuma a wo ye no obra nya kwa no agye atum se afu a wo do no wo betwa so abapa wo de behwe o ma de behwe abusia misraw fa wo bo ofo ofa so se se de uvra agrochemical shop bia chesemfudia no ba so do so na mo wa edi unya e wo no bai no no omunyina wudi a me se fa wo bo den ofo ofa na se se akuafo ni nyina atu agu so unya bia chese afo no wo eka ba ko ne fa kra
toa ketewa baako ɛbɛyɛ ho adwuma na afei nnɔbae no asodɔ sɔɔ na mmoamoa bia ntumi nyini ɛwɔ wankasa ɔnɔbae ne so ɛtumi ɛsrɛ wobɔwura yɛ agrochemical shop biam se bisa dɛn ɔfa wo ɔfa yɛn nyinaa yɛ bɔhwi ne akɔka akyire agrochemical ɛhɔnom ne yɛbɛnya no dɔsɔpuo nkyerɛmu bi atra deɛ mde ama yi so no afrɛ 0244 233760 0244 233760 na watumi anya ofo ofa na ono nso so omo organic manure ene ne fertilizer no watumi anya bi Charlie Ginjaleko ebetu etu anaye ema no wankasa ukosie no antimi ano a obesrew obekwa akodi nkomo a kire nnamfo anhwe oba odo oba unya biemu unya biem oba no anom wache hwe fried rice awade adi yade guanya ka mu ebema enso so yade agoprama ma di so agohwe na atoto papa so mesimane ntu etu anaye se betu so de Charlie Ginjaleko ni nyina ne se ewo wom akakaduro wom na petesi spirit no papa edi ahini wom na onya bi no no ma ema hangover bia no hangover sanso na nya utipae ne basa wonum so toso no atimi atibia di umpewe na apede ben omukura na de Charlie Bitters adadi abega so enu so nya bi no no ma ba mama akomako edunsia 16 herbs eni akeka bom ede Charlie Bitters adadi na ye won sachet ne ye won bottle etimesraw unya bi no no ma esa haba ma edi ahini nti esiesie ni padua no afi wo akasa abegya atum se wanya nsapa wonum timisraw ni doso poni abohwi ekɔ na hinso ye ben ginya se Ramzia anas ye mfrɛ Kems Multi Beverages Limited 0246 955 678 0246 955 678 come here ko Alaska Star Enterprise honomo enas ye baga na memhadia asantimem wiase nyina mo ye number 1 sole distributors about quality and original wallpapers honko a ene betimi anya bia ebo no so fom pa ntimesre Alaska Star Enterprise mekan fodi ama ye si afiwe mu no omudwumadi omudi nyina omahwan so 35% ohamu abupa dia san num ne ahwe atoagu etimesre atufo nyina mohwi ne nkoto bi megu dem na bo no koso ya nyamfa so twitwidie sanso na wo akasa upa bi dia didwuma na nanu ma himfie FM stations outdoor television stations outdoor dwumadie bi a wudi bi a wo bo atena dia me say so obesi so amna ka behwe dia Alaska Star Enterprise and also konya quality and original wallpapers ye kira kwan wo Kumasi adum ye ne boss FM dia ne mhwe sanso ne be Prudential Plaza en kan so dia Tiptoe Lane, yeah, Ben Circle Mall. And Chimubi Travis no affair Alaska Nankasa. 0554 114878 0554 114878 Kwame. That's it. Amuzu Herbal Clinic, the Penis Doctor. Amuzu, the Penis Doctor. Amuzu Sisai, Lema Moye Week, the Intermination, the Gbeg, and Sophie Babiba, Epacho, the Hunsu Ajanemo Modia Nonko, Amuza Shenun to Asemam, Coco Sisia de Atitu, ye Papa Ubeni, Dr. Amuzu, the Penis Doctor. Sintomi Canabra no one tentem, or Sinipatia Senipu, Bema Yan Bema Emu, Modia, Nitomika Dr. Amuzu Ashe. Amuzu garlic bitters emamuja dia fusani ye Amuzu K herbal bitters so pacho yema se poaso che sanfu dia trenche wo ko ba ubreni eye Amuzu K herbal bitters ne no anwobie Amuzu P herbal mixture hunam ya obua esonu kokokokoko Amuzu herbal mixture na nse ntontoma hwe wa ko diagnose moja Dr. Sinipi se be mai malaria na tete wo ohia Amuzu herbal mixture no hwabia gum temtem na transmogrify malaria anyway, when I got Tafu Club 600 Kumasi, Christian Village, and a Puma filling station and crying. Area 3, Emmanuel Otto Brusano Sunyang, Tachima Zongo, Chinese House, Esipon Stadium, Junction Takrade, on Sabeka Amuzu. And we be honum when you have Amuzu and was 0247 776743 0247 776743 Dr. Amuzu Herbal Clinic Mauzi Hiachalo Dr. Amuzu the Penis
Prince Doctor Charlie Ginjalika ebetu sana man ka meman so gisumupa Charlie Bites Daddy Pacho ehun enkomoni ya mode kakaduro ni awo e de separate ye dia wom kama no hangover e mama ene mema utwa na memu yede ko ye papa e man na mema so mu tifi na kokonu fuinsa na fi feri no nam da ho ohia Charlie Ginjalika ebetu ya mode asiesie no ya produce under hygienic condition and na fi ye dia match international standard drinking sport baby on sabeka Charlie Ginjalika na maje so ebetu Charlie Peters Daddy so pretty na dia wo mu kama en bacho hafo na gengre madam o patch say dum phone no what Charlie Peters Daddy okudwa so no na edia him e de hama ba ko dun so na dia yo dia alcohol e dia wom sis the man alcoholic touch quality air assured and have a difference so papa taste make a difference the shares say fina ko benom sa Charlie Peters Daddy tombi na numbi wate be boapa wana producer to petin Kems multi beverages someone na hinso be genius Ramsia do do to push off my 0246 955 678 0246 955 678 Donima Steel Complex abajma if back ko duenu amda so bajma pa e ba cho e hon ko man saying wa mu e long span roofing sheet I DSL premium lock panels na for DSL premium RBR sheet utils na for roofing material bia so called Donima Steel if I tell me anatomy na your tropical premium aluzinc galvanized packet sheet NMK premium aluzinc galvanized packet sheet ni na bi hodom color bia design bia if I tell make your choice and no empa and we na che enye hwe enso ta humutu apetam pe ne emfa no ho your roofing design bia and I feel my estimates as a professional to be general I check in come ne actually said now we see about what see kala we never me fie no come be for so mo so ni na ambachiro if I say some warranty yema warranty shanson say ma diagnose yema Pachamo yema warranty shanson debete bia no e pachamo de aneko Donima Steel ne mo antentem enfedi enrasting yefi e pacha your automatic garage door na fe roller gate system e ma ofie showroom ni warehouse that drive for the NMK with this your pine no boss and kwanya he e se osu na ye ha ho fa ni so your trusses ye di gusu kama na de kama pa se se no wi ofin begina so pemi ti se Nhyira e monitor ko de biara da ana shan so se yo na do bia so no free ba ko si nsia 1 to 6 inches na bi wo Donima Steel am wife Ben Asafu YF GRA office no number ni 0244 126 625 0244 126 625 0544 321150 0544 321150 Anta Kaba Center akofa Spanish garlic mixture to apetizo bianom enya hoden e ba cho ehun enkomo saying ona satata wa ke sabro so ne afro honey darling e se feel bellitis organos charlate na enkoye ohia Spanish garlic mixture and a capsule gastric ulcer onami sa kruche obi wa okasa ana ohrama na ne dem tuntum nyina wu adan wo ni pa nyefunu ohrama tuntum wu sen sai ha ohram se ha na nkura nyina wu dem na ntafra nyina dwane adan we are dragon Momoni akosiesie wonum na nkoyi we have Spanish garlic mixture na de to asie and I feel just on arthritis menstrual pain and man monumi it was Spanish jingo capsules and also hon come on saying monja be dia fusani ye o brain na sharp o me be so be ma ontimi nyina so enie ene se ogina so enie ke ni exam na kete nya sam ketua anyway for PFA pharmacy Colinac Danny Herbal Misty Freddie Mens have May Nizi baseline of KNG etu apeti bia Amadiana friend 0266 114111 0266 114111 Gana fa nyina on sabe kabi no numbi na fe wajina na so pa wa bread dominion wa bread eno mo akwaba won to say Nyankopon dom papa do jawni no me fa cho Dr. Caesar no Elagi Caesar 1 Lina energy 1 numbi da pa cho David ho twa de an covid dia hinu numbi walu su se fo jeja ho ho ye Nyankopon dom da be na ba via me pa cho me ba anane 3 weeks de na ye wo 2 weeks na yo me pa cho ye de ke si bi na bai somewhere then me pa cho
Omo ayi baby aye wo no ye wo boase akiri wo. So why then na se ba video so. Me sister. Ye kum obi. Mokum obi. Wo mo se ye kum obi. Mokum no. Chese mo na mukum no. Me pa cho. Aka sa diatum, o se me sister ye kum obi. Me ba ne ato associate ya. Me ko Dr. Caesar so ye ko din komo. Num Lina Energy Tea adabrijo away. Fadman yo dada ensu anom, dada ensu anom. COVID away. Allergy Caesar one no akaba. Ja. I say bia koso de. Ha bibia ekoso. Am so mokum nipa. Om bechirim, om mienu. Asem. Kwa kram fa se mokum nipa no. Om bechirim. Bon. Kinrajini kese fi Italy. Bueno oyareho. Ebetete ba na wenyi na drude na wa bandam de oyareho. Wonhwe na wonbo no. Na waya no ekulato waya no kulato pe wonhwe na wonbo ichia kese nkomo ya me Facebook eya akokonsefo group Facebook ni nya no ne mo wives wo Facebook ni nya ichia kese nkomo bibia because me ntim bo ndi me keda mo bo ndi na time no obegensim nti ichia kese nkomo oya hona wo Facebook aja usumadu akra eweda mi hwe ofira dance ampo na ase binia ne na wo usu Mesra say Indian or one or Akra, and go Yukra, and Mesra, but if you more idiot, Moshana, young one in me. Ya, and the done ye. We did say be Namia Pese Monombano, so many more Casa Monombana need ya. Pese Masumum Casapa. Andy Dan Facebook me aminye ya Andy Dan ye me gidi se be yi na me pese mo number no so me mo kasa se mo number na ni me mamu me chia mo pa ye fe me dupa ko me kasa free Germany Hamburg na mo asem we die papa ya asem we die enye mo nwanwa we enya die so mo ye me se ebe fa onyame so na mo aftimi asa abofra no yare se mo hwe papa nkura na nasem bobo because sebi e obi twani a oja wo titini bo wire mo ade ahwe ne ba secondary school na akoba sa no na mo hwe na mo ano pa wai anti me chia mama ye bi ene me ankasa me ba princela akom or officers mess Nhyira for me mamu nyina mo atenase bigini se Kristo adom mu nyina mo hoye wedi ye nua be mba yi die ntina me ba mu bi me kasa free Germany ade ba ko a ye nyina ye hunu ne se Bible say nyi moja ene honam ne ani omonya enema ekoso ye nua na brabo mu no in fact edin but me gidi say Nhyira FM abedri Erade nam ne tumi so na moso ebema ye nua be ma no ho ato no eni tie be stress erade ma munyansa nimde ne ahoden na de mo ye bia enye yi na ye nua no beba bio no ne ehunu say ahoden ne ayaresa aye ne dia because free Germany the go if I me uswansa me kasa free UK me mamuni adwumapa ajaman so ne kusibofo moya de na de mpese me kan se prophet Elijah ne prophet Mensa mahu omudwumadi a amse so ani eya de eboa ganafo na mesremo se momma omuntimi enye se de beya omochi no obi foforo betima yes adwumadi no eboa ganafo. Hello, good evening. Jawusi na boda for koso ne kosibofo numeri enchia because free Italy from Europe me hwemo numeri ma fidin de ha ne da de mo nyina me hwe na no pasa kopima numeri shrei from mo boduma pa de bodana bantina wetan so ja menim se we de kito bu o menim tino mo hwe na mo no kosibofo so me chan pa me so me de boa sintu de boa ntino name no me so me filibrikum kosibofo ntene de nchan komo numeri ya mo hwe mo pa numeri bi enu ha me hwe mo pa ana ya wada nso no de mo ade si wo studio ho na nye izi abaya na tumi bi ha no ho no dinum se we dia bam na Fred Joseph Mensa ma sole fie ne the problem na ade ba one obusuya omode ko Nhyira FM a mode ba ha ususu se nyame aye
to pesa o kam wasam kakra kire nkrofo there problems are Pacho mi nua no me papa fie bosom wo ho nti bosom ne pese fam nti e ma mi nua no obodam idini chinia na ni da so asa nti mi wa kra na mi sister friend mi say o tie Nhyira FM so fu bi wo ho nti membra na ye fa ne mbra am see you ampa me be hu mi nua na idini free no for buy ne de na mi ama ni da so asa mom se ne mi nua na ye no wasesa ma ehunu mpo na etu anamo na eba Nhyira FM na mo so ye ntwen na wo be ba nwumre ti nwumre na wo ba wo hwehwe mu ma ye no na wo se emponi enim se ye bosom no na ye nnuane sa ti da wo hwehwe mu ma ye no na wo se e papa fie bosom ampa so bosom ho na wo se o nyame be ti de na ye ba ha Tuesday ye ba Tuesday no ye kodru ye no ni Wednesday amapa miti wa na oba sister mam tensity na me ko yi miti no me di tensity ni ma na me nua ko twitwa ne rasta ni nyina to ogu fe de bibia ye normal papa no nyame fa no so aya ade kese na Ghana fo mama ye nhwe ni yi because baby e ko ni na me ya ambo aya ye ba ni me nua na enwa ye ko Nhyira FM o hu ni nua ko mu hu se ye wo ambo teacher say the hana say dam bosoma hani na no oba ya Prophet Joseph Mensah ma oni o ma ko yusue ne sa de ni na edwane nti den na wo ka kire omo abi omo susu se honhom bi ha wo mo ana omo abrabo nko ye den na wo ka kire sa no ma honhom ha mo mo nko ba bi a mo dimrika o na adepa bi wo fi ha mo mbra obehye am ade so nyina afre mo so mo mbra yo Prophet Joseph Mensah ena maame ne ka no de bia tie fidie so ana yete TV so a yese how bi da so afabra nyese bia ye kan gwaye no aza problem we Nhyira FM ne free ena me ye ho adwuma nti omo hwe Nhyira FM bia ne behu eye ni da Monday ni ombehu sampa adanse amaame di nyese odwa nanu Dabi nyentro me de men comment me nya sa de ni bi da na makobo pa be di adanse amaame na wo be di adanse na papa na nyame di ni ye djuma kesi nyame di ni ye djuma Prophet Joseph Mensah de bia me se kasatenti ho en toponko Prophet Joseph Mensah ma sole fie ni the problem na ade ba wona abusua omode ko Nhyira FM a mode ba ha ususu se nyame aye to pesa o kam wasam kakra chronic diseases Messi ha ya katwi enka brofo any disappointment asan bi kaunte Messi ha ya katwi enka brofo sa o na me nya hu yo o nya hu dia ana brofo Messi ha ya katwi enka brofo ana yankwai yanko family cases spiritual marriage all forms of sickness etc dot then revival is your last stop. Free accommodation will be given to you to those who want to sleep. So the revival me that's it obey say go adwuma na me that's it go adwuma no yi ayasem you know obey say go adwuma yi for inquiries yanko akra I'm making can akra man for na yeba Messi aye wo san to aso oh Mr. to aso meet you and 0542 44 700 yeah to aso say wo pe ba bia be hu Dr. Mensah pa dia ene tie mi Dr. Mensah Dr. Dr. Mensah MNSAH Herbal Clinic yeah any treatment hepatitis B hepatitis D man goddess any pills a man may be so close any sexual transmitted diseases sexual weakness yeah menstrual pains yeah hey yale no so ni ato asoma me yale na mi timi bo uni aba na nto aso me ene ma nto aso and other diseases they also have what retentive memory powder which is good for both adults
and children dot. Mr. Kanichi, and the minty tree no. Share face mask. And I shall there. Also locate us at what? Kochi opposite the Guinness depot off Obuasi Kumasi Highway or call 0244 Dabi Mati 0245 958 768 dot. Doctor and someone Dawson. So me get me the doctor you want dance here. Say you ask him some dozen tears thinking can be. Sir. And I'm going. And what do? Me dem intimi bom. I said dot. And I just say. And I F. And I A. And I L. And I P. And I M. Dot. Organic farming 8. I go now and say, young coin. I go. My fellow farmers. I go, because I'm glad to do. Young go. I go, my check. And I shout, yeah. I go, my fellow farmers. You want to increase your profits? Dot. Do you know have low crops? Yes. Comma. Do you have pests on your crops? No. And farms? Comma. Do you have fungus? Comma. Attaching your crops? The good news is that your farm troubles have come to an end. Dot. Ba. F.A. Ba. Would take your pain away. Dot. F.A. Dot. That tray is one organic farming aid by also for 12 men and 7 grand dollars. All right, you tell Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Meaning the Ewiase Mu Nsem Obo here Kumana na waka celebrate ba kwa megonga jatani we emogo Nana, Sabako. Obiako. O papa say o titi no fie. Na ono ankasa odago no so a sabi. O yare. Wadwene ho aka. E ba ne say. Ana emusa nai. Ya wo ne ebusa o. Me de me nimbusa na yale o. Wakwaji suma bi. Suma be. Wakwaduro so. Ofri. Na eye dan na eye sa. Eye dan na eye sa. Sam de doso. E bi ne say. Eye fa me o de wi na ya. Ana eje. To so eye dan. Eye dan. Eye papa ye otimachi. E fra na attach ne bo. Okay. Babi ofri angasa ni senchi. Odi ano no. Me papa no. Ona so de ba wi asmaje atun. Okay. So yen papa o. So yen papa o. Me fa ne sa. Na de ko ba ye ni. O papa mi no na tie kurase. Medidio. Me show wa. Se u tie na America no. Odio kasa. Okay, yanko. Papa ya mi no. Fashion. Na she. Sa papa ya me kan. O ba ye afomi no na ya adwuma. Me no na ye bibia. Afei enko wiase a oyima yimu oyimi a ne she. Papa u tie me. Ni tie. Esa me do so. Kan nyina. Ami so no mai. Me man so no. O de kasa nsuo ba. Nsuo ba kasa me tie. Matia. Na sa o papa yi. Mi wie school na say. Kofi. Babi a wona de mempe. Enjina be ya. Ma me fa wonya dai. Enko. Skomo de me. Mi wie se de. Na wo wie na wo no so. Ni tie. U tie me. Me tie. Enti sa papa yi. Ene wa na ekoi afom ye fa ha oni mase chenam. Na de go ba ye ne se. Eye sa papa ya woti machi ya ono ne so ye papa yi. O de wa kamate ya se ye papa me fa ne sa. Eye mre bi atwam. Iwie school awa twembo akodu ya senior high. Pa se wuti na meka no. Me ba o me see nya audio na meka, me see video na meka nya audio. Me nka se mo mfresi line so. Me see fa o phone. No one record ho twa video. Me see twa video 30 seconds. Nature be o hwe free. O fa o phone no twa video 30 seconds per. Me nka se 20 minutes. Obi ase 20 minutes. Adan. Me see 30 seconds per. No record ho fa. Ga me hwe mo free enkran. Takrade, tamale, bi aborga. Abranti ase no hwe na mo ano. Blah 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 blah. 30 seconds per. Ne ko commercial breaker. Pauli be yi mo videos no. Sa na me kire. Me nka se mo mfrensi ho. Me se mo mfren mo nyai.
me see videos na make record ho twa video 30 seconds odi audio ba ye mo me see video 30 seconds per 30 seconds video now so be free crying Ivory Coast Libya you free bia no record ho twa video 30 seconds na che wadwene nsema ye ken na nyure che wadwene ne commercial breaker ye beyi mahu de okay obi ase 20 minutes me ka say 20 minutes dos ye ntimi mo odi audio ban so a enya dia ye betumi abo utwa picture obi a hu ne mo fa phone no na record ho 30 seconds back video 30 seconds wahu aha twa video 30 seconds wa twa ho video na che bia o hwe free ka commercial breaker ye beyi mo obi a hu de okay challenge en ka se mo fresh si ana se e mo send you audio ye nto so Vani ya twazo. Share mask na kasa mpacho. Ne mnyabuku ta kama ni beji. Brownim. Kasa mitio. Eya me papa yi. Mi school na asikofi. Sisi anu wan ma betwai. Emwa. Tirebe bua wa ne se mi no ba ko ma mi nuamu. Utie mi. Mitio. Me ba ko ma mi nuamu osunyane. Omdo mo skapa samenet ni moze. Ye ka sunyane skafo mo net so. Aye twazo. Aye. Enti ba bi edi ka ko Odeme ko Samenet fee. Tiako Samenet one, Mido Yame, Sadana Numina Manidi for the whole day. And they said you are in your another by who pay by, tell who pay by a walk young who yen wabeda. Send you only diano, and I'm saying, yes, me knowing I better, ye better than Musa. Tiadiachi, Samenet was over 2 coin, I'm saying, yes, you were 2 coin, said your better, or ever. Tinyame Adom, and ye. Yedidimu na ade ache osiyenko Ibata number mon send video nko 0206105499 number mon send mo short video nko no 0206105499 mucha short video na 30-second video no na o de course number 0206105499 02061054999 30 second per abruswa nya de bitma video no ento aso na come dey one day ti akomde me share o mask no mami akomde me no utie metio ana papa yi osisa na tie de na yenko abontin na me ngo padwane ntoma na na ya basa mene kasa microphone no pacho ya basa mene fie pa na kom ma bede me intimacy mena no ngasa gudi ni edi ene e bai ono se sa mena ti atukwa so untime nko ba bi owo ne nyadai enko didi metio kasa ajo utie me pa metio tinyame ya adoma ebe yenyina kasa metio utie me eba Because I try one ade bechi. Timamento ade. Uko adro so na. Hello there. My name is Ruben, host of Drive Time on Love 99.5. We are now in normal times, so I urge you to stick to the precautionary measures in our fight against this global pandemic. Wash your hands as often as possible with soap and running water. Please do well to augment the hand washing with hand sanitizers containing 70% alcohol content. Even if your hands are not visibly dirty, don't touch your face. Keep social distancing. Avoid handshake. Stay distant. Stop the spread. Save lives. Hello there. My name is. Medindi Nhyira akwasi Jesse Nyameche Premier Sanka de Boysman Ochade na nani sabre yade ye nyina abo ehu COVID-19 enenti wabra many passenger for coffee no ansa na obefo trotro anase commercial car bia nse nsa ho de only sanitizer aye afei wabra wetu skeri Jones sano so sanitizer fire nsa ubedu fie no aho nsa ye nyina ye nkofie ne mfe bije empane yade e wo chi. As a young mom, you're not always sure that you're doing it right. Choosing a baby care product for your child can sometimes be difficult.
I choose BabyMed hypoallergenic skincare products specially formulated to suit my baby's fragile and sensitive skin. A complete range of products that makes every bath time a moment of tenderness and well-being. BabyMed, baby-specific care products. As a young mom, you're not always sure. Hello, Ewiase. That is saying, the church Munina, Cosibuafo, a German son, and in Coswahim, with the Enya Japa, dear Modia Bay. A baboy, pa, my ye, I will cheer from the street to me a baby. Because 10 be I, yes, ye above a pet. Now, my phone, station here, Modia, no more budget. Church, Mohio Musuye, pa. Bye bye. Besa baby. Bye bye. Hello, Ewiase. That is saying. Do not take any chances with mosquitoes. With active lemongrass concentrates, Day by Day Protect protects you effectively against mosquitoes. Day by Day Protect. Protect your loved ones. Bema ba mi Ewiase the gone. Bema ba mi tiu free. Asin fusu. And Ewiase Mu Nsem Dawson papa. And I'm some aquaba. Set the microphone in Ningoma. I can see me virtual Nakonya Mehudia. Monte Janafe here in a Patri and Trasso. I want to say, Yanko pardon. You dabben above here. Me ba ha 2 weeks ni. O de ensem da Ewiase Mu Nsem for ensem no boy to for na fe Yehudia akosie. Me pa cha ensem ni nyina ne se bebo som nwotwe ni. Ye ko me ni me sister ye ko presby. Ye ko asole. Sofu bi ba ho me ye asole nti asole ni mu no ye wie ye na ye asole na bra bi ba ho sa adoma ba na so. Nti ye pon ye no me sister yin so etonton ne ma kakra. Ye pon ye no obowura store no mu. Eyiyi nneema to gu ye se nneema no asen abayifo ase ne nti de obeto bi adi bia no obeyale na oyiyi to gu ye de owie na oyi bi ma asofo maame so wonko no enti ano na chi no ye wo ho na mi sister yin so wasini dai wo kumase ha ena oye na se wo penua bi na ode aboso na boy bi ba se obetwa bi obepa bi woni koko ase ama na ma ode akoboso enti nua ni mu no na bla bi ye fra na laji ono nso koma saa boy ni sika se ono nso upebi akobo ne daaso enti sister de ni onim ho ahwe the sister yi ba kumase oba kumase na obedi 3 days wokoye na boy na opa niama no asesa sister yi de ne bla ne de nyina ho adwuma wo ye no akoton adi enti yakoba asa no na alaji no bla na oba sister ya kura ska na yefre na alaji oba sister yi okosama sister ne ma committee for say na kura agi ni sika so wo pa nua ma ndi abo ne da so a wasesa akoton adi nti wo je every sister ne ho ena sister no committee for oba fre na ni kunu se da bi oje free ho enye ye sanse wawura yesto ma be yi ne ma to agu eno ho asem kora ye nkan na ye de na me obi nya madwuma ma me na afa machi na diska koma ne se onya adwuma ma no asesa akoton di nam na abaji afiri mi ho aso ha na bra na sande koma eho dukuru o mo frɛ mi sister anso ye ntwen odi kan kan ntwen tintia nti e ba chode na esi anwumenti o san ba de esi anwumre se ye de beda nhyirafo no se eja wo momo ayen asem no de ekoba aye no menimi sister wo ho na eja gebi wo ho ye fra ne sramata oni mi sister yi kontokwa nti ntokwa ni mu no ene wo boye sobo se gebi awu wo ho
na wode sobo na ebo me ni me sister yi say ye ne yakogye adurodi akunu ene ye se ente sa ene ye de ba ebeda wo mo se jamada woroma mo mo aye na mo hwehwem ma ye de hwehwem na pese ya me ba wo ya na me ntiase nipa na boss bo no oni fiase oha me pa cho da bi mo ma ye krata me ye de ko wa ama ena ye ko ye no wa sa na asam na se huri ene ye sa de ba ya wo ada no ena jamada woroma mo ka se ye nko amu bai wo ma sa ama wo ma ama ene ye de abetena ha nti ya de hwehwemu na na ye de hwehwemu no nso ye nipa na boss bo ni ha nti hwehwemu ya ko tise kwa ya mbe fa so enne mo nka sama no ahemfemu mfa no ko ahemfemu ko sama no de betia bo no mpache na mo ka se anya hwehwemu na me ntia se nipa boss bo no police am account fa koma no nipa no so ma empenu so ma na mpenu so ma yi de na mpe se ya ba mama me nimdie enne ne mo fa dia mo nka sama mo ahemfie na mo di hu nsan enne mo ko nipa no woni emu nie mpache yi amakum nipa se etra na ye sa hwehwemu na mo anka sa menyin se ebo mo so mama nti mama dia se metu mo nka sama mo ahemfie mpache yi wetu abo mo no mpache yi police peja nsa police transfer fe mi hu dia asem no ko transfer nipa na amadia ye hwehwemu na menyin se ye sa ma ha menya ne se wadaro mebu case e bedu hai ekobe se busum ba koni kwa bi dika no ye mabofo ko se abusiafo no aye alhaji ena ne yere salamatu se ye hiom mu ha omra kwa mo omkwe no omama ye sama assembly man sakọ ho omu ba ya wada ne sama assembly ko ozo mu bande afiro mu se inshafo dunyo mu hwe kwa mi di entia na mo ba ompiso mu se maami ya okan wo kase sie no wonka ho bi maami o kasa sisi ada ne ba no wa mabi menyi me nso se nipa na boss bo no ni ha nti enhwem na ya ma hwan kwa me no nti ni ade a se be mpredo se omu gum se omu ya bayifo anya me nso mo kasa mo ahemfie mo woni mebi wa bo mo no yan tu ho na mo hwe se ampa obeyi ne ho eti sa dia o man kasa me ba o man kasa gitum se omu nya bayifo ndi hwem be no be se ya ma mo me nti ase enhwem anya ompa omu kasa mo ahemfie kwa me ne bo mo no wadaro mabru omu nya bebe nyina so say bench na kra na se be bro ye hwem ye nya bayifo na se obu emu fi ye sama ne o nyina so nti be kono na se be producer me ma dwonyam sa kwa me ye amuji amudi so amunya bayifo de a ye ni hwem bia ye mo kosu se ma ko sani pa infie na ye bo mo de a na mo ne pe na se be diagnose of Ewiase Mu Nsem se kra se nya de bayifo twede mo kwa infie de da bi mi su se tia nti mo ko se ma de ba no infie kwa de o mu se ye firi ba ko ne ko mienu ahemfie ne de o ma ready producer ne pa de me no nya de mama yakwa ba brani ni nkomo brani ni nkomo ani am ko di for Joseph Mensa na so ye na ko enhwem mo de a mo ko mi ko di for okra no nhwem na zipise nya baifo ene mo ko sa no ahemfie nipa no ya fere mpenu so ma wakati bi so ma de a mo ko sa mo ahemfie wetu abo no mo ko sa ma wo mo wa nwino mo ko yo ma no esa mo di for Joseph Mensa be too much nti mo ko sa ma nipa no ahemfie ene mo ko a e da fere ko for mo ehia mo mra nipa smasini ni yo mo ya baifo mo ko nipa on se dabi na fe na abo mo na fe aso no ba okay mo de bim bom hia ne bom hire ti sa na tie na me ti sai branim ahun ti sai nyame adum e pa cha wudi e pa cha frame me mami esi mami esi kasa de na se wo fere me ase wo suro me adan e frame me obi anya ohwe live on 104.5 FM Ewiase Mu Nsem sunsun se modern headquarters in some dosopo ahimfie e ba cha oko Martin so Samen TV and Apem Sign TV YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM midin dia jawu su mampo kontonchi abo hia kuma na wa ka sibiru tuba kong jatane nie amansa bo fo kosibo fo ha sasna enkoso hene ana afrodi for Joseph Mensa and Sophia ajaman so ogoro ka humbi ipolisa na ajei ampa for Mensa sikapotos mieno pasaso number 2 akomo hene Vanessa mo akoba yeah kasani mo bi anto nka we dey ni me pacho me wasani okay uma me tiase me pacho papa nso me papa di minimu no no mo yesai me pacho ye miensa e ma sa na me ma sai me pacho ya papa ye ba ko ne ye ma miensa ena ne me ma me waru ni sesi anso ne na wo ma mienu e me ma mienu yo o ka so ben me pacho me ko apostolic church yo me dasi anyumrei
Me pacho enwumre die boko. Me sister bi wo for 3 krom. Ena me call ho na me kwohwe no. Nti me kwohwe no na me so me kofa be ma wo ho na. Me ni nyinsan ye. Nti me ni nyinsan ye na echiri no. Ye di nyinsan ne koye na boy ne ma me mpene so. By boy ni de oji nyinsan no. Nti edru se ye kono kra sika kra ma me bia me de be ko hospital. Nti me koye no me ko chai ho kakra na boy ne frɛ me say ne wo fa bi afrɛ no say wate say oni oba bi nyem na wonim oba akro no. Nti opese ode me ekochia ne nti me nsan mela ena me koye. Nti me koye na boy ne ka kyerɛ me say me ma ade nchi me koduru ho anwumre. Nti ade akye na osan ka kyerɛ me say ono de me ntena ase na wono ankasa ebekɔ. Ena me tena ase afi anche me betena ha ikura de ma che boy is makokumase aba na me si nti sisi a watimi akokumase aba na anye kumase na ya me firi ho ba ha no me befa ka aba ha no osin ai makoho aba na kwan tietie bi da ha na me wo faire ne de ma nkoto no na o ma misika me wo fa ne ma misika say me mfa mero ne fa ko hospital no ma me 30 cedis nti me pese me ne woko be onim kakraka ne kasa gu microphone chaso nti o ka asa no na me sirio e hwa no ma me kosia mienu bema no o ma me kosia mienu no e na o ka kire me say me nkono akosia no na me ni baako na me mre ne baako e na me say enra me bedru ha no made a me kon do ye kosia enso me koto me sister mama ankoto nti se wa ebi wa ha na wa amfa amre me no ene o sa no peya na wo koto nti menye nkono amre no nti me kono aye na me di kosia ni nyina ma mani bi nti me ho no ba se obeji kosia na me se medini nyina nti anwumre be se 8 mu ho no mu no ne ye wi aduane a ye bedidi ana me sister se wo kosansu nti me to ha no frame se si bra na beti asem nti yedru onum na chese dede ewo fie honum boy no etiatia mu wo fie ho nti ho na boy ne ma me sumai say munkonko frɛ kyere wa anuane mmere me na wono na se me ba no enko bokoro no nti ho na konfo ne say da bi ge ne de wonya ahwe nti munya no nti konfo ne de se kan na ebo boy no nti obu ni wieye na ojai no na afi wo suma ne odi na chi ni say omra me frɛ me mra nti ofra me na ye kɔ no yehia konfo no ena obi sa me say anopa me ba fie ode na me be fa na me say anopa me ba fie ono ma me fa hwe na prince na mami sika ne kosia ena obi sa me say o ma me sika say na me say o ma me 2 cedi ena o ma me kosia mienu enti wana konfo no bi sa me na sika ne we ena me say da ho ena o se na kosia ne we ena me say kosia ne de medi enti wana ka kire me say enka me di sika no ena me ja kosia na enka no di woni problem bia na medi kosia no eje sika ne de oye ho hwia enye ye biem ena almost boy ne wa fasane sade a onu ne sade anim sa ma me ne besan ne na ko ne nua ba ne ne besan ko enti yanko kromo mpanyimfo no na yemfa nkoto o manim no animanim ye mommla konfo ne ho na wo mommeka because me ngoda ena asasem Ewiase no nti omuka na se ni konfo ni timi ye bibi fa ho a amamra obeka no ni yaye eho no me sister na me yanko ena me di free eho ekọ baby a me ma me mo na ye wasa 3 days time ena yare no estati koka me wo ho no mo ena yare na kita me a bedru sabri akora ne de ma wo no hwe nye no oho wonya 5 years boy ni hwe akola no enfre kra onfre ye bi oti se me yare na woni adwuma ye owie school na ne wo fa moma ne kosua aka owie ya na ofre me fon so se waware nti se me nsu minya be ma me pa me nsu me nware onmane akola no onhwe no onfre ye krampo ena mseme de bana maboa me ama kwan ya obefa so a yare na be free me so ama metimi ahwe me pan
wadawro ma inu ntina me bai Vanessa akwaba yeah o ma me ti ase me fa chon onu anu mo he me fa chon mu nyina wo wasadom na bai ne me ko ne odi opotri na be ma no so wan ono so opotri krom wa ne ma yinsa no oje ye bai ni di nyame ani mo oje yinsan aha na ne ma me na ne won pene so enti me wu wie ye no me di akola ne kola ekọ ho e ma me ne gye ye fe so ene ye tena efie ho kakra na me nua ne sole a na wo didi ma me na tem obetimi adi ma me na tem a sabi ono ne baketu akora okita no no ontimi nya ne tese ne oye ma me no ni oka twa ato kire ma me ne se ma me na mpa me mfiri fie ho ama ma anko na se obeto se memi edaga tem a odi ade bebo me so ogata nim na wakumi na obi a ma me ne beje kwan a obefa so a odi me beko mabusuafo ho to obusuafo ate ni nyina obi antimi nkoko busa no ni nyina omuni enso obi ento na monko ho oni obusu antem tisai ya bibia ni ana obi antimi ento na monko ho enko ho akano ba na se bema me fa cho yo ba wodi mfie sai 5 years bema no hwe no on hwe no efi se me wo ne kra ne 10 pesos grab de na ma odi kosia no me fa cho on say me odi kosia ne ma me ne de na ese ayade a enka me koto nti odi bi ma me sa no ene ma mi jai ya mi di ya no no kosia de sane ma mienu no se di ba ko na adi ni mienu nyina adan se ma nwen bibia minim se o ka chere me se wakoto wono ana akoto so ka se di ba ko nyesa me pa chan na ko di mienu ti kosia na esunsun mo de konfo ne so de aye na mamra nka wo befa na wakoto atwene denka ade ne nipa kora ode ye no enka ade na ye nipa kora no nti okofa kosia na konfo no ho na konfo ne ti o man ka se fi enam se okofa kosia na konfo na so ne nso oni asone ye se efi ona de a obi orma osom yesa wo dem wa nti okofa kosia no fi ona de brel ame pa chan dentra ana ne konfo na rie bibi mi ntimi nkyerɛ de so otu mu esa afa konfo ni sika kra konfo ni so otweska adiku bank ene efie enti sa 2 cedi na wode ma me no kra konfo ni sika wotwa ena sa time na 30 cedi spena na aba enti konfo so no sika ne ode kosua ne den ni ode kosua ne ye de wa nkyerɛkyerɛ mu ankyerɛ se konfo kosua so obi na edikoye na de na wo ko no odi ye me patron no fama me ji samre na odi kosua ne ye o me di kosua no 3 days time ne me ma me kwa sorry afi me nante a na ese me na ma menem saa na ye me saa nti me koduru fie no na ese me nya hoden kakra na me ma me di apisie esi ni so afi me di apisie ni si so a me koda bench so no eno ano no me hu hwi bi kese wa wo wie na ato zidi de na ye o sisi a sisi a me wa hanu mu no me menses emma afi so ene kra ne da metimi aben nipa kakra afi me yafunu se e kan ne hu se sie ya mint na seconds kra eno ana ye me akan wale na ye o se e kan ne hu a mitimi ekọ toilet kra mani na me hu so afi etimi ya me keka enwura mu nyina akra mitimi ne me ba ne koda ayo sadam chase mi enwura mu nyina abofo woni so ya me keka nti conference manya hu bibia chance ko sho na conference dia conference no ohun se o mu ka sin ke yanko pempanyimfo ne yanko conference ni enti time na ye be ko no minua ne ka kire me se okoto pampers e dia bebo ne ba no nenka yakọ afede ebra minua na eba ne nsaguniti adan ya chime sister penyin atum ewo abrem Kenya ase enti me nkọ na me nkọ bo me ma me amane enti ho na me ma me frey na me se ne sade a on kan kire me ma me no na yentimi nkọ chima sin kata yentimi nkọ konfo no nkọ kansam no me kan ya minua ne se da bi me ma me go pressure enti se ye ka kire na obetwa ahwe enti minyai na menko sisi ati o mense sema emai e kan ho yo kika
oyam sususu aye bi basa yesi kwa me na fa so hwe akoda no so wuti wunya adwuma na ɛhɔ no galamsey na na ɛwɔ hɔ nti eba ye na me call ni kakra na me yefunu no estarte ɛna me call hospital no mo ka kyerɛ me sɛ minyae nti me san starte eja na me san twetwa eja enso ɛtɔn de manuanefoɔ no ɛna ɛno nso na me yefunu ne mani so no ɛwɔ hɔ na makoma enso welcome hospital doctor check you nti o mense sɛ ma oyam ya me call ba ko ne de mo ka kyerɛ me sɛ me yefunu no problem ka me ho like me boy me you know me stomach you know stomach problem aba ho me yefunu na nkasa no problem aba ho me brebo no nti omu mpesi camera na yemfa me nko kesie enso yekoka kyerɛ me wo fa mu nyina obia enfi nti manko didn't na obia enfi wa sɛ obia to ajeje ma dai na sɛ de okay me tie ni ya anya kosua na ko fa free comfortable na ya osa no because na me nyalesa na me nisa problem ti udi kosua na edi aboso me chance na wo me odi kosua na ma me ne menya 6 months ti udi kosua na nya ha obia me di kosua ni wie ne na yare ne starte ebra na onyem no sa akora ne ho anka dabi bai me ko hospital so mo se ya me fa akora ne mla adai sana ya o mu ka kire me se de na ya akora na fa ne bra bibia nye no ni problem bia na de ntina mo se fa ne bra mintimi nkyere o mo se me kwa me ma akora na nso enka me ti na pese ye ma o me pesa mo bua me na boy no ekwan ya ofa so no ma me ho etimi eto me onhwe akola no onfre onmane na nkamia mitimi nya hodin eye adwuma hwe konfona jatum se kosua na odi na ayawsa konfona nkasa ka konfona de ni o ka kire me ni sanka mi di sika ne na mi ja kosua ne dia enka ne die woni problem bia by medical kosua ne je sika ne die onim ne obeya afa ho bi adan asama konfo ne ka kire me se kosua ne hia no sin sika no konfona wo he konfon de ma me ne ne ko fa ne ba probes no wo poti krom ho a ye ka se odaso ho mint sisi a aso wo ka che adi mfie sen me ba na nya 5 years nti acha kakra be sen odu ani bua na menyim no mu be ebecha acha kakra mate me ba na fe odi for Joseph Mensa ade ba no kwa fo na dago no so nsem ni nyina amun se so makum ni pan so te ha asa Joseph Mensa betumi ayoma mu akakra Ewiase Mu Nsem doso ya nya betwa ebi mu akokunu ka se ye kwa me gongo agoti bafo chairman modon komi ni onkoy yo ni don komi na eba na abusuafo de aye ne se ga na me hwe nanim a mentena se kwa me o ka se wawo ye 5 years na no no ani mfie ye sen kama onya mfie sen akodai bizane sisi onya sei me facho me ko 20 years nti unyem ye nkra bone se ba ya chew nyenne mure mo hwe o tuwe o me ba nya 5 because o tiwo last sa unye CB man capsules wo ho unya bia beboa ma ogina so bebodwuma obar be mo piawo am obo say yes mezizi bedizi am wankasa be Philippa CB man capsules be me bo ojo so anu afenese obedun so Philip kama ni nyina e be ko oba me bo ho no mo a ojo so anadun so na shishi afejisu ono oturu kopa bi na emwo ebo ema ba ne say the pipe kura na to be mama ebi ama hoto etumi aba na ho adwo fom CB women capsules ebo ama sisi oba wahimfie ema hoye kama na bibia kama na nyesa ofimfa ma no ne trese wo be ma nyena no ye ka ko so ofimfa ma pawuli aka chendada okay kama na fa dada ko so ofimfa ma ho ko pa CB women capsules na fa ma no na so ko boss sister na so twema o si kukuru
ɛne wankasa call you feel say bibia de na kwam sibi malakio ɛbɛboa typhoid ɛkɔ ama afei honam ayɛ na yɛ ya honam ayɛ hyehyɛ ɛbɛkɔ sibi soap ɛnso odwa so wa wo paboa owura na mu bon kan jushu de bia urugu abonti na nkrama ɛkɔ kopebi pharmacy ne herbal shop chemical shops ebuso 0247 111671 0247 111671 Aqua Beverages Limited or the Aqua Blue Mineral Water e de abedwa so enhwe unum bia e got the feeling one kasabos enhwe e de na any say apunto asedwabo asenhwe e de serve no ape isolution na husu krate de tena packaging no e mane yakono keke na enhwe fridge mu krate me no so bo enhwe fridge ma no na abofro na tete so Aqua Blue Mineral Water Entesa Upebiata, you want the sizes 500 ml bottle this sachet mu and also be 0596 994 992 0596 994 992 na no makasa Dominion herbal powder e wo dwaso ye den say anopa u sorry a no for Dominion powder ibi na de egu nsuhye no aka hunum na no wanom guna anwumere obeda no aka hunum guna bo ho ba free covid no ho obi biara mpesa covid be chewo na na kufu ado wa ne de ze wo da fie menim chiro baba be kam results na chese wo hwenye no na bia correct ko pe domini e ba powder bi o ti fie nyina na otwetwa domini e ba powder kakra de toto akiri cause edru bi hango bi wo Ghana da one first person seku yi o senku yi ono o fie no ano bit machre awa the body bu ye no bi de ho dance here compare the video about powder the bia be fine and what is stroke prostate body pains diabetes etuase ospana code no unya bia be bom kwa saf market ebi o hono master red wono ebu akwa pure leaf herbal konongo jodasmas konongo polina esapon Adansia sukwa Adansi pharmacy niwa dubiasi osu pharma Nhyira FM security checkpoint ebi wo ho ofinso Gifrag pharmacy Tepa agenti heba Gosu Jarvis Boache heba Bibiani Alpha heba Asimfosu eye Francis Mensa drugstore open doso po afre Dominion product mpanyufo ewo 0209 949215 0209 949215 na no makasa agbeve heba hospital and I'm doing way omakofa agbeve fever ediaba na unya agbeve fever ibia agbeve ibia bo papa matches about fever when it no edi no dance akutia malaria edwane blood pressure quantum me pacho ya na oposo na mu twitwo mo dia na ko malaria ni wan na hihye no ebe quantum agbeve tonic eni agbeve bam udwaso na agbeve tonic no menstrual pains obabu hot ma sabi obu ni size so ya abortion be for this na ya se wi ni si ya no afi ni se obia betenenka kasa na okra na omuna obabe onya na mansia na omuna kasa na wonu omuna kana ni masu kasi sensu omuna adan kope agbeve tonic na no nom na agbeve bam no enso be boo ama chese honam ba bia ya oya bia ni nyina nso so ebe ye free word mama ho ato mona soap any mona cream ebe boa ma smooth body na npedia na fe honam sa di oba let the body do the talking na bibia anya kama okwa adwoso hona abehu agbeve heba hospital mpanyimfo na ofoka kwa jeso a usu besi wo kwa bus stop on ma wone kwa mo infine de hwe animu ana se obefre 0593 831993 0593 831993 na wone mpanyimfo akasa wo se bane se o dwene se bibidro dia ene no adwena agbeve na mu wo ka dia enkase heba ne mu no askase agbeve na ya bi asio kwabra so yesi menkancho ya ba odua tise nua bai se dua ba ebehu se nyedua ba ebehu ni nyina no kwa na chese asio kwabra so ja tacha no kra otete fa ho no kra sa yade bibia ba fine ya ba odua ma oteke no kon nyina bia wofu ahyete twon naise ya nkro hwea na afudu twede ni tekirinkirin ni nyina waje gu nipadua nim kona ya nane na afa ho tomra usika se wadwuma se won krata se bibi
bibia dane asrochie bogu abrabo ani uje ho anyi na na ya bi sibra esio kabra suje obebo ama wata ho kura agbona saman obafuka okay wana Dr. Mensa ufri konongo sidjuso oso ko na ya bi agona asaman WhatsApp afrefre no abusiafo abruchirifo yi 0557 667 510 0557 667 510 anase 0243 13 45 35 0243 13 45 35 na ya bi asio kwabere suje atwetwe nkomo nyame ya adomo a memenda ebeko tutula patu ne maame be yini akra on the mic also the gong yo eti ya konso so a ye de alomo bites ene begu nkoso kanum ye de begu na ye nyina ye kotwetwe bi alomo bites your number one authentic African herbal bitters. I don't know. Let's hope you know. One man adi nyansa adwena to. Probably finish edu ngotwea. Probably. Yeah, say enkoso okocho bi egu screen so na minim de ntia wacho. My wife will beat me by all means. Enti probably me hwede enkoso okocho na minim se se na yire bu na jo. Man okobukoto m yenu. Minim se na yire bu no. Ono acho screen sisi anti problem yehu de nkoso ka o se na se tie bia na yire bebo no enim nkoso ka no minim enti na da bia wo so ati anti problem yehu na yire hwie na ekun de because ya no osura nkoso se tie bia na yire bebo no ono akasa akocho gu screen so yo bia nka hwe wo akocho problem so ntie nka Paul you tie nka na gu so no eni my wife will then by all means beat me today by all means beat me today nkoso na akotwere gu ho no nkoso ya sero wache olata kona ho nkoso na sero wache kona otim say en du ebesi ahwe no ofie nti na onye kase dey nkoso na dey pressure na ma nye kase no oh okay enter the beyond the track ya bu no ahwe no okay onye dey onye dey ma mienu zo akoko oh nkoso sero wache bakata kura sabi buto no pa bibi so amu ano ho saa no kid pink grass poor nkoso onka fra enti nkoso ba ya tro ban hwe no wate no ne fa favor no ene memmo no enti kope alomo beaches sapapa e wodwa so eno no yanko yenim kwame okay medase akosi bafo kwame memo isma ababa ne de na emwanwa because 15 years. I gonna paper to watch on paper. Obananya 5 years, not just a when you're 20 years. I just when you Ocean said or two when you'll be a nice one, I see a natty. See a natty. Not just a when you first Beman when you need. Not so Sabrin. No Cuscana. I'm for sure, every Coranacho. Mu on kudia nkra we ko kuhia na wo so kuhia so mo ge but we fa mu da enti kwa me the problem no when you say conform the fans na ma no bi gwa nye kuhia na kudia me no na yare bi kaka na be sanka no kwa me na kuhia so gubo so de ko sabe onko no ni zan abra nya wo dia o de o tena ho konfo yire kru bi akofa ne na da na de ntu kuhia yentia na akwa bi ba asia bi o utia o se senka offer sikandia koni problem nemo kosia na offer di no na me chese konfo ne yire kura obi fa no hwie no na bi otini ye o se kosia na odi ye no ha no kosia na ha senka offer sikandia ngan ha no na me so me chese konfo bi yire kura ya fa na hwie na nye okosia egu hesu na obi ya ba futi asem ni ye o konfo na sikani kosia no hwene mienu tini ye o so for sikandia ngan ha no kosia na odi ye no problem so ntimi nyom bi kosia na 2 cities ba okay 1 city na we 1 city eno ni nchemu ni sai ebia no aye bibi kosia na so okay ebia na gu asonye so no on se kosia kwa me ya de paye san de sai ne ma pi nti na da bia papa bi ka wo se bi men transe ma se bi kwasa mpanyi bia nsore kekenkun because what transe dindin a kwasa mpanyi bi be kwa akota apatashi wo ho ka wo babokro nu 5 city wo ka wo obi be kwa akota apatashi 5 2 1 1 in friends ngozo ba ko na ucha na friends one in friends akwa one thought thank you ucha bi on oh ya do man ba fune kwa ya do man o no na che one obi top apatashi one thought no to kusia 2 cities akwasi ni kwa o di kobodua
enti kosua kasa de kwa me me de me su se konfo no de bia wo fans kakra ababa ne how pa ne de kwa me I believe say awo no mu na problem ne fa bai mate akwasi buafo problem ne fra awo yo me da say kebiat boy na yan call for Joseph Mensah na ensam mienu anamiensa no amfa babo no kwafo no diagnose ne mi ahmantum kosomiti kwa me no kure ni nyame anim ma free boom na misa kwa me suru de dika oba me fa no na me misa kra no so wase no na no de bayre kwa achima tuina me ye ni amon sem bi me na mfo animu no aso me nsa me na wase agumi me suru nyina agudem afi me pagya me ne asa soja ni 10 gram acho na o he na ngori atadim me ye se me ni mobomobo wase me mo wa me si yo afi me watom from kwa me ya na aduane de wo fa no afa de be ko ano na wo 14 years na chese wo koshi abranti a wo kana asem na nam kura ba wi ase kura se kwa mo tiwo se sie mimi hu no wa mo kura se we de nya mi size akwasi wo betom timi de mayirem akwasi tom de am kwa mayirem na mo de chese mo nya ma de se mo be ko community asiesie mo se have bi kura ho what's that? Sorry, I tell you now. Better, they are sorry. Then, where you cool? Yamina, you could gold. Oh, God, sorry. Apostolic. So apostolic. Yeah. Why you don't want apostolic? Said your old bonds are where Ewiase. Actually, no. Yeah, Murian, may be what? There's somebody a Dimatia. Have it, dear hobby. Brady, a hobby empty. So, from where do my my papa, what Tianum to say 20 years. What woman over 5 years? Yet if you film, not just a 14. And now no crime is what you do, club him not to me about Frauena 16. Ya own Bemada, Kwame no try. He said pieces P4. Yeah. Oh, how I father. Consia ya dear Monsieur Bosumu and man wedding. Bema is a conwa ne diba never back bren. And no mamma. Modem Nsem ye nyina fom niema uko kani se ya na nya manyina kwame madu do na se ma page mu nine edu fupe wati no akosua na di baako na bra na baako akodi ni nyina tese wo ha ni nyina wo ji atai o ade na mama ba mu ye ni bresa awurade prophet we dey esrawo uni esu kire ni so beba na uti ya se ohun nyansa de ba wawu na anam ho no kede de sa o si se wotu atumi ja wa na gu ho no ani ni ho so umu nsa wo so ne krakra kwame me de ana duru ba bi o se ya na nka nipa bi se no ke yem package bi mfa ne hyem ye wo mfa ne atwa bi amenadi na nka o hyema na nka o hawe wonamu ana ka nya hweso ma bi no ena nkura ma ba maso aden ko ho wusi sawawo wo fa ho akosa na ho awo bi okay awurade kwa me me da si bi enkoso afino di for Joseph Mensah de baba no kwafo no ebe diagnose na munti o yanza wo so no fo ba kwa mboko hospital no doctor say obi anoma no na djua bedem wan fu ani ehu buza so da na ho nti obi ya de kwanya de abehu wo sorry e opani no akokura no ebe ma da unsem obi wani aseme na okan Pachim besides and I don't know say or person say what tea when in an be madam some then how ye so no zaman no other Pacha no nya no Pacha de I did chin am besides and be me besa de be chance na dwuna na mbeze mi Pacha na 4:30 no say when tea no say na no sorry Pacha de wujia na be manum and how ye dey Pacha mi ja tumpanos wujia tumparazo Pacha ada ne modu ne modu ana ma faze what's na heading Pacha chey odi for Joseph Mensah be diagnose
Joseph Mensa, una bonifita, of Israel, frail, purify, sanctify, the Bible, Ninsa Famose, Conefa Codijuma, and Paban Oyosa, and some Bakabacomianza, and the Ewiase Mu Nsem tables and pacho. Pababu no kwa for a diagonal, a channel for the Conifa, no channel for the Babingum, among the Cradadi, 10. Or shall I trust Ayajima, I want to meet him to Abumbola Junction, among contem, or to upon them. Odifo. The Gorman. Bibi aboko de Nyame adom yɛhwɛ abayewa we na wasale ne fɛ yɛhwɛ papa no nso na ɔhwɛ maame nso fu aka ha ahwɛ mo so aka ho ɛsɛ makum nipa no udin di sɛn udin Vanessa mami ɛsɛ ɔka Vanessa na mboa udi ka Vanessa kwa fɔ pɛsɛ hu sɛ mami esi yale na ɛha no no ɛyɛ kosia na ɔkɔfa di yɛ no ɛna ɛyɛ ne saa Amra mi sani fanye kosiana enko benkum ten. Divo? The government. Nyoko jano. Nyoko siano. Yo, yari. Yari na hano. Ami ezuti ye. Divo nyoko jano. Yari keke na ayade. Kosian de beto mu keke wate. Echina obetumi. Na nkoso ayede ho na dibako, ese dibako, na akode miedo, dibako. Ese nyoko jano yade keke. Ebe sana yale. Ote. Difu ayibida to chakoko di ko nodu na so wate no akoda agu no so mi se mi tie dominion me no papa mi mfani agro wate tim fa so agim se e ko suano si ai na yare ba mo du wate eja oba na friend sen Kofi Frimpong so ina Kofi Frimpong papa so papa no kwa fa se de ha Kofi Frimpong no eye hunhun mu ade Ambra mi se ni fa nya hunhun mu ade enko benkum 10. The government ne de ne hu onze ka chewo obana ko jensuma ko enima o wa bi na num nyina wansu ko jensum se mi ko bodua ko enima ahodo so hu ti ya hwe se free nsuo na okọ ho no ko ya nyankoma de no yo o se ya friend sen Kofi Frimpong ne ha no eye nsuo na okọ ya nyankoma de no na ho na problem ni flee amra mi se ni fanya ho enko benkum 10. The government free. I want it free. Open you. I'm say me roso. What say when you mess do I say Ghana for penalty? One say they bomb, I said they bomb by show so na ka be 1 second. Na I to sa. Open you. One say no sparks na kata. O hina mo ko woni nkete. Sana mission. Na shanu. Nti obi say penalty na nim to say. Unsa say ode no. Oh, Gazam dear. Bisa ko say yano. Obi say parent him to say. Why, penalty. Aye. Sana nani maninya. Ne sorry, we medase. We be okwa no honey free ba no ko giran suma kwa enioma na hante no. Dem fan ko go ho. E ba tumi ni awon so be transfer. Montani enko na ebra nusa. Mesho, mamuso. Aja mesho. Yini ebra na yeduma. Ese wa hu dia ko Montani en sorry so. So be separated and mania, would you mean? Back with James Marco anymore, on say hunting or bodam. The government, my way, no. Yes, sir. Yes, me and Uncle Kumipamia before. Emma, yes, sir, bossy, yes, so palmopa. Ya from almost Musian and Zechna. To other mom's and Dagon so different. What are Yen Sang has said, Almond Kunipano win your friend saying. Your friend Ama. Nti yase wone o sister na ekua me pa chan mo de den na ball no o mo se yakwaje aduru na de eku no ya san de dua nso na eku no de wawu ne yefre na ama no na wo so de sen yefre me Esther Abna Esther akwapa no kwafo pese hwese ama wuo no owu ye no Abna Esther ana hwan biem mama ene mama o mo na eku no amra me sani fanya o mo enko benkum 10. Unkum nipa. Sorry. Yes, unkum nipa. Mate. Yes, unkum nipa osun yes onye ba ifo. Mpa cho mate. Na dase. Enso metamase. Yo, ya wie. Me dase. Odifo. Nyame admo chao trase Kumasi ultimate Abumbola Junction about to aye adwuma. Yasa mansan nyina etio. So the Bible no dago no so ha hodo no sana mansan free mia hodo be dago no so mo ha. Se na aka chewo. The government obi a how bi da wo so a wodi echi a enko.
woba acha na be 10 minutes and 10 minutes krawa wobɛhunu de ha oni nyinaa. Prophet Joseph Mensa Kumasi anim wetimetim Tebuom Bola Junction. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22. The government will be a yale how I would the yale chi so many years one. Obu ha ekuratu no say ya Legosa say wo de ne eye nkudai na de ato na ho say beyie na de ato na ho wo de wunim nyame ya adom akina bopiame pressure na how diabetes na how prostate how utumi hu say wankasa HIV adidi wa ma wotiwa no uwu hepatitis B na how stroke nyame ya adom akina mehia mu nyina wo de say de bia the government masamba kwa ya meka say ene breya yetie na sa wodo yale akwada mpa ase na yale na di 3 months na de wotia na wotia ekina to ame e watimetim Tebuom Bola Junction se oyoba na wada ho akọ 1 year me ka kire okunu se ompa oba afoforo nwale na oya kwadwefo oya be ma na do yale akwada mpa ase ekọ 2 years 1 year me ka kire oba ne nkọpe be ma afoforo nwale na oya kwadwefo ene yem fa yale nkonko westi entna mpa ase se meje mpa asa me ho yale abra yale na bi kra ho na wode te no na enye sunsun mu ade enti ye be hwehwem ne yehu yale na ha wono na ye yie firi wuso. Prophet Joseph Mensa adanse esone wo maso e ho na te se wo a wo be kwa omo ayewie na esone no sa na adanse de mintumi mpo the gunman yale amasa mitumi sa yale na me kra me sa yale na me hu adwiri me the gunman utum so obi abasa ofrim pa abasa na ba ye den ya ne yale ni esunsun mu ade wa dan dua sa anye ye no de kwada prayer camp obeba nchan na yale ni esunsun mu ade na diabetes nti obi adan dua diabetes obi adan dua the gunman utum sa ye koyechi. Prophet Joseph Mensa de how bia se wo bobra hu ano de bia meka obi enya 40 years oni 40 Ghana obi enya 50 years ni 50 Ghana ubi sa accounts number no se bisa sa no so ne de en oni ma de kro ejuma na o ye ne ka na obo oje bosi ana ahye no akwaje oje na ahye no akwaje ono anka se di ne ho pilolo nyame ya adoma kina to ame na hwesa sa de ne besi biye mu ana ene na de bia Prophet Joseph Mensa meka no me se me na me wa kwankire tumi mani pa bra bosesa within 6 months emu 3 months wa obeka enti wo bia wo bobra wo hu anu bia nyame ya adoma kina ni mi hia e watimetim Tebuom Bola Junction na mum wo ba brantem me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 na say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government de bia masamo ameka say kasatintin ho en toponko ena nipa nso unya dua de beye poma onsi ne ho bebre nche edua no hu na sepoma dada utwa ya ayepoma ba se wanya dua de beye poma obesene ho saa akwati se wo hwehwe ade na wuhu nti de bia obi beka se medie machi saa na makompai bo wo Ghana ha nyina sofo bia na wa minim enso na ha na yakitu abi nyame ya adoma kina momfa mo ha obi a wo ahwe a wo de achi a enko no Fabada Prophet Joseph Mensa. Kasatenti o the government and top on agrone form. With my telephone number is to Gala Sawa. Namasole. My telephone number is 055
44 44 77 77 959 959 055 055 44 44 77 77 959 959 and I say 0504 0504 60 60 41 41 22 22 0504 0504 60 60 41 41 22 22 the government na yetimetim Taboom Bola Junction. Achina na yeshia. It's a yam contem no di for pontem china. Diam contem no china pontem. You be no modia we teacher modia brantem ne kodi for pontem no china abe pontem. And said they didn't endorse you for Timon son. You go on so 0220-835-81-835-838. Send also Okano. Hello, the government. You're telling you? We the great my place me come because free asante be coin. Yo. Abejofo nyina aju. Yeah. Na mi shana duma pa mo ye. On sha onso. Ameka kra me ka le papa yi na the bay kasen. Ya wo so tutu ayigu. Hale? Na dia pia shoemaker mano. I didn't hear more. Hale? Hello, good evening. Good evening. Udi na ka sefre he? Pacho, do I chupo fra from Tiger Goose. Tiger hit you. Na me chem ma men chem na o ya mo so won me yere na me banyina. Yo. Me da wasi ene juma pa obo ya ma gana mana santem. Akopon shira pa na ajawu ya na obu hono ma on se bibi tona ya na wo de efra se we na to me diabo ana se obi na de me so ndi se bibi sa ba na se wa nya botra waka se efifo na o so na ye efifo na wanga sa o jidi a wonya fama ya kupon na ya ne mane basa nteme dawase yes dawase hale James Mabie. Yo jababa. Sule Yurboyel wana. Hale. Sule Yurboyel wana sule kwa tieta itemini takukuru. Yo sule etio. Papa no mamu kwa bilimi manu papa na bande kasa para. Ni unimshe yeni na yepeshika obiasi yepeshika fenipa. Na unimshe ni nwana mhona abana koe. Na papa no safa ni nwana mho ya ka asem. Eso mu gini ko ho sene enipa. Ntila papa no safa ho bufu ta na wa hu ka taye ba en ti ni nwana ba omoni ye na mo ye no. En na kire se papa na gene ya ka ta o na ye. Ese ka papa ni ho ka ni mu nwa ba ko mu mani ti ka ko mu fa ba bi ta ko ta ka no. Enipa na ma ni ta na gene ni mu pa ti nyame tre ina wa. Yo, Johnson. Honey. Hello, Dago. Jatarini. We the great my peers maker. You up here? Mama no take away. Aye. Ameka kra maker no say papa no. Akwara na akodi ne nsem hunu na bia o ka se wakoto gwa menzu ama wo abare num. O ka asa papa no pato wo twena de ne kosi ba bi se asmesi na akwara no ele ko wanye nie na phone ti akosi se bokasi oja otu dia wo benya sense kana akoto sa de no ndi jwane o mo mo ni na o se nkura boni nsam no mo ye ndi da go minim so ba ho de minim se sofo de obetimi aboa na ma no ho ato no na sa wo mfanya adisia ni ko mechia twabidi na good news na mi nhyira mo onso hallelujah the go jatarini ova wa fati ba ko pe ay friend ko pe kuchun kaka Robi yanko ova yami chira muna anyam kasina amma an fa kan to say bam amen ova minia gitwe over time waka oma announcement na minimzo oma rapo na mizo akofa rap shop bi na betina wo obodu be blow to papa so papa oze du be bia ejanam no nyeme bu ho omo hwehwe manzo ya bu asa ntam na ani de nekiti obi fufuro so yesre na bibiba enye hwehwe manzo na be bi odi na me de oba na mfa ti ye mo pese bibia be ya me that you should have to pay for the chat to hello
Ibacha Udina Casafre. Yeah, the Casafrica, they didn't Yakubu Domote. Hey, Yakubu Fabio Gama. Yakubu Fabio Gama dos Santos. And that's a get to what I did fish here. Minya Kumana, and the Nemankuyi, ya, or free, you call Sunjano. When I make a visit, they go on the boys in a mabano. Omu pre, she said, Omu, you say, ye did what you, Omu pre giri, not Omako Dikan crowd, who could not, ye didn't baby. Jebes, all checking a braboni. And the Minya banners as well. Yakubu Dombo Tiahumana article, the Munina, Senyankopon, Numia, no more, and Yanka, Homa, the Punching. Yes, or should you? I'll get the brown, never to us. Facebook for YouTube, Sameng, Pim Sign, live on the radio. Yankopon, and Shamuna, the producer, Naji, Ample for Mensa Capatosumino. Passage number 2, come here, Namedasi. A man, some of our Cosibu Afonafe, Ogonafe, and Kosohne, ready for Joseph Mensas, but why? Pardon, Yakupo Shapa. I don't mean I say, Yakam.